샘배 찬호, 네, 반갑습니다. За уулзсандаа баяртай байна. 네, 함께 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 오늘도 주의 날을 맞이해서 주님의 말씀 앞에 나왔습니다. Эзний өдөр таны үгийн өмнө бид ирээд байна. 우리에게 항상 필요한 말씀을 주심에 감사드립니다. Үргэлж бидэнд хэрэгтэй үгийг өгдөгт талархаж байна. 구원받기 전에 이 세상 방황하던 저희들을 그 방황하는 삶을 정리하고 주님 앞에 나와 늘 새로운 힘을 얻고 살아가도록 도와주십시오. Аврагдахаас өмнө энэ ертөнцийн төөрөлдөн амьдарч байсан бидэнд та тэр бүх зүйлээ өнгөрсөн бүх зүйлээ нэг тийш нь орхиж хаяад эзэн танаас өгөгдөг шинэ хүчээр амьдрах боломжийг та өгөөрэй. 마지막 시대에 우리에겐 더 큰 사랑이 필요합니다. Төгсгөлийн энэ цаг үед бидэнд илүү агуу хайр хэрэгтэй байлээ. 넓은 마음도 필요합니다. Мөн бидэнд уужим сэтгэл хэрэгтэй байлээ. 이 모든 것을 주님이 주신 이 말씀 속에서 얻고 실행하는 우리가 되도록 도와주십시오. Энэ хэрэгтэй зүйлээ эзэн таны үгээс олж аваад үүнийг амьдралдаа хэрэгжүүлээд амьдрахад туслаарай. 2025년 얼마 남지 않았습니다. 2025 он дуусахад богино хугацаа үлдсэн байна. 내일부터 또한 대집회가 준비되어 있습니다. Маргаашаас их семинар эхлэх гэж байна. 하나님이 주시는 이 기회에 한 영혼 한 영혼 구원 얻을 수 있도록 도와주십시오. Таны өгж байгаа энэ боломжинд бид нэг олон сүнсийг авчирч авралт хүргэж чадахад туслаарай. 전도한 우리 형제 자매들에게 힘을 주시고 믿음을 주시길 원합니다. Сайн мэдээг тарааж байгаа ахын дүүст маань хүчийг болоод итгэлийг та нэмж өгөөрэй. 또한 담대함을 주시길 원합니다. Мөн эр зөргийг та өгөөрэй. 이번 기회에도 하나 성령의 역사로 말미암아 구원의 역사가 일어나도록 도와주십시오. Энэ удаагийн семинарт ч ариун сүнс ажиллаа явуулж олон хүн аврагдахад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 예수스의 нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 신약 성경 Библийн 요한복음 шингэрээ Иохан 4장입니다. 4-р бүлэг. 요한복음 4장 Иохан 4 31절부터 Иохан 4-ийн 31-ээс 38절까지 31-ээс 38. 여기서 한 절 여러분 한 절 읽겠습니다. 31-ээс 38 хүртэл эндээс нэг ишлэл та бүхэн нэг ишлэлгээд ээлжилж уншийе. Энэ хооронд шавнар нь Есүст "Раби, ид" гэж шавдуулав. Шавнар нь хэн нэгэн түүнд идэх юм авчирч өгсөн юм уу гэж өөр хоорондоо ярилцав. Та нар ургац хураалт болтол 4 сар байна гэж хэлдэг биш үү? Үзэгтэн би та нарт хэлье. Хараагаа дээшлүүлж талбайг харагтун. Учир нь талбай цайрч хураалтад бэлэн болжээ. Учир нь нэгэн тарж нөгөө нь хураана гэсэн үг үнэн юм. (34절만) 다시 같이 읽겠습니다. За 34 дахь ишлэлийг дахиад нэг уншицгаая. Есүс тэдэнд "Миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үйлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм." 오늘 주님이 말씀하신 양식을 통해서 우리에게 새 힘을 주시는 것에 대해서 교제하고자 합니다. За өнөөдөр эзний айлцсан хоолны талаар мөн бидэнд шинэ хүчийг өгөх талаар хамтдаа суръя. 우리 몽골 분들 신헐 좋아하죠. 신헐 Монголчууд маань шинэ хоолнд дуртай тийм ээ. Дөнгөж болсон хоолнд. 아닌가요? Үгүй юу? 제가 차강사르 때 가면 늘 그 기억나는 것이 있어요. За цагаан сараа өнгөрсний дараа үргэлж одоо санаанд маань ордог зүйл байдаг. 들어가자마자
조금 있으면 보츠가 나옵니다. За цагаан сараар айлд орвол орсон айлд бууз гарч ирнэ. 25분이 지나면 또 이야기합니다. За 25 минут өнгөрлөө дахиад хэлдэг. 신헐, 신보츠 이랬어. 가르승. Шинэ бууз гарлаа гэдэг. 우리 지금 새 보츠 먹지 않았나? Тэгвэл бид нэр сая идэхдээ шинийг нь идчихээгүй юм уу? 이게 새로운 거라고. Үгүй ээ, шинээр гаргалаасаа. 지금 배가 차서 먹지 못해요. За цадчлаа одоо дахиад идэж чадахгүй нэ. 그럼 또 하시는 말씀이 있죠. Гэвэл үргэлжлүүлээд хэлнэ. 신보츠. Шин штэ. 하나만 더 버티시라고. Дөнгөж гарсан. Нэгийг л идчих. 신질도 좋아하시고, За шин жилд ч дуртай бай. 신보츠도 좋아하시고, Шин буузанд ч дуртай бай. 신홉차스도 좋아하시고, Шин ховцонд ч дуртай тийм ээ. 신 좋아하시죠? За шин юмнуудад дуртай байстэй тийм. 그러죠? Тийм ээ. 아마 새 하늘과 새 땅도 좋아하시리라 믿습니다. За шин тэнгэр шин газарт ч та бүхэн дуртай байх болов уу гэж бодож байна. 우리는 살아가면서 늘 힘이 필요합니다. Тэгэхээр бидний амьдралд бидэнд хүч хэрэгтэй байдаг. 그렇죠? Тийм биз дээ. 그 힘을 위해서 우리가 양식을 먹죠. Тэгэхээр хүч авахын тулд бид нэр хоол иддэг. 양식이라는 것은 뭡니까? За хоол гэдэг нь юу вэ? 첫 번째는 힘을 줍니다. За эхний ээлжинд бидэнд хүчийг өгдөг зүйл байна. 기쁨을 줍니다. Биднийг баярлуулдаг. 몸이 자라게 합니다. За биеийг минь өсгдөг, том болгодог. 또 찾게 됩니다. За мөн энэ хоолыг бид нэр хүсэж хайдаг баг. 우리 육신에 계속 필요합니다. Тэгэхээр бидний бие махбодод огт тасарч болохгүй хэрэгтэй зүйл байна. 그게 양식의 특징이잖아요. Тэгэхээр хоолны онцлог бол юм байдаг тийм ээ. 그렇죠? Тийм биз дээ. 근데 이제 현대 사람들의 안타까운 점이 있어요. За гэхдээ орчин үеийн хүмүүсийн хувьд нэг харамсмаар тал байна. 패스트푸드를 좋아해요. За түргэн хоолнд их дуртай. 이미 되어 있는 것, За аль хэдийн бэлтгэсэн байгаа бэлэн хоолнууд. 빨리 먹는 것, За шууд л худалдаж аваад идэх боломжтой хоол. 그렇죠? Тийм биз дээ. 수고가 덜 들어가도 내가 먹을 수 있는 것. За тэгэхээр тэнд хөдөлмөр бага зарцуулагдаад идчихэд болохоор зүйл. 그리고 안타깝게도 이제 수고와 메트랄비가 비싸지니까 사 먹는 게 더 싸지는 시대가 돼 버린 거예요. За тэгэхээр орчин үед юу болж байна? Энэ байдлаас болоод одоо цаг заваа зарцуулах нь ч багасж байна. Мөн материалын үнэ ч нэмэгдээд ирэнгүүт хүмүүс бэлэн юм худалдаж авч идэх дуртай болж байна. 그런데 더 안타까운 게 생겨버렸죠. За тэгсэн чинь бүр илүү харамсмаар зүйл гарч ирсэн. 그 패스트푸드나 그런 것 때문에 우리 몸이 안 좋아지게 되는 겁니다. За түргэн хоол, бэлэн хоолноос болоод бидний бие их муудаж байна. 왜 우리 시대에 암이라는 것이 이렇게 많아졌을까요? За орчин үед яагаад хор тав дээр ихсээд байна вэ? 우리가 합당치 않은 것을 먹는 것도 있는 거예요. Тэгэхээр биендээ таарахгүй зүйлийг бид нэр идээд байна. 우리에게 새 힘을 주는 그 양식이 오히려 내 몸을 망치고 있는 거예요. Тэгэхээр бидэнд уулын шинэ хүч болоод байж явах ёстой тэр хоол бидний биеийг одоо хөнөөгөөд байж байна гэсэн үг. 정말 몸에 좋은 음식은 За биеинд үнэхээр тустай хоол бол 메트랄도 준비하는데 오래 걸려요. за материалыг нь бэлтгэхэд маш удаан хугацаа зарцуулагдана. 그래서 몸에 좋게 하려고 직접 키우기도 합니다. За биеиндээ сайн хоол идэхийн тулд тийм ээ хүмүүс өөрсдөө хүнсээ өөрсдөө тариалж бэлтгэдэг. 그리고 좋은 양식을 또 줍니다. За мөн тэр хүнсний материалдаа хүртэл сайн бордоо тэжээл хүртэл өгдөг. 시간이 길게 걸리는 거예요. За тэгэхээр энэ сайн хүнсний материал бэлтгэхийн тулд маш урт хугацаа зарцуулж. 그리고 그것을 통해서 음식을 만들 때도 시간이 많이 걸립니다. За бэлдэж тавьсан тэр хүнсний материалаараа хоол хийхэд хугацаанд мөн урт хугацаа зарцуулдаг байна. 여러분들 몽골 전통 음식 중에 하나인 허럭이 있죠. За Монгол одоо үндэсний хоолн донд их хийгддэг хоолн донд хорхог байна. 허럭 5분 만에 만들어서 먹을 수 있나요? За 5 минутын дотор хорхог хийж идэх боломжтой юу? 양이든 고기를 사와야 됩니다. За хонь авдаг ч юм уу мах худалдаж авах. 그것도 양도 좋은 양으로 골라와야 되겠죠? За хонио худалдаж авахдаа тийм ээ тарган сайхан хонь авах хэрэгтэй биз дээ. 잡아야 됩니다. Нядлах нь. 그리고 또 준비를 해야 됩니다. За олон зүйлийг бэлддэг байна. 그리고 돌을 달궈야 됩니다. За тэгэхэд чулуугаа халаана. 그리고 통에다 넣고 적어도 2시간, 1시간 반에서 2시간은 요리를 해야 됩니다. За 40 битанда бүгдийг нь хийж тавьчихад цаг 30 минутаас 2 цаг хүлээх хэрэгтэй байна. 전체 시간을 보면 약 하루가 걸릴 수도 있죠. За хорхог хийх хугацааг харах юм бол
ер нь бараг нэг өдөр ингээд зарцуулагдах ч боломжтой. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 아니면 하루 전에 이미 짐승을 가지고 옵니다. За эсвэл бол яг хуу дараа өдөр нь хорхог хийнгээд өмнөх өдөр нь малаа нядлаад аваад ирдэг. 어떤 짐승을 가지고 옵니까? За ямар мал авчирдаг вэ? 아무 짐승이나 가지고 옵니까? Ямар ч хамаагүй мал авчирдаг уу? 좋은 풀을 먹은 짐승이라고 생각하는 걸 사오잖아요. За сайн бэлчээрт одоо эдээшилж байсан тийм одоо мал авчирдаг. 그러죠? Тийм биз дээ. 몸에 진짜 좋은 것을 준비해서 먹으려고 건강하려고 그렇게 노력을 하는 겁니다. Тэгэхээр хүмүүс эрүүл байхын тулд биедээ тустай зүйлийг идэхийн тулд үүн дээр маш их хичээл зүтгэл гаргацгаадаг. 그러잖아요. Тэгдэг үстэй. 그게 진짜 몸에 새 힘을 주는 양식이거든요. Тэгэхээр тэгж байж тухайн хүний биед жинхэнэ хүч болдог байна. Хүч төрдөг байна. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 근데 우리 하나님의 말씀이 우리 영의 양식이라고 잘 알고 있습니다. Тэгэхээр бидний сүнсний жинхэнэ тижэл хоол бол Бурхны үг гэдгийг сайн мэдж байгаа. 근데 그 말씀이 나에게 새 양식이 돼서 새 힘이 되도록 우리는 얼마나 노력하고 있을까? Гэхдээ энэ хоол бидэнд нэрнгээс жинхэнэ хүчийг өгөх хүртэл өгтөл нь хүч болтол нь бидний зүгээс хичнээн их хөдөлмөрлөж байгаа лоо 한번 생각해 보셔요. гэдгийг та бүхэн бодоод үзээрэй. 최근 들어서 나에게 힘이 되는 일이 뭐가 있을까? За сүүлийн үед ер нь надад хүч болж байгаа зүйлс юу байна вэ? Ямар зүйлс байна вэ? 사람은 여러 가지로 힘을 얻을 수 있는 일들이 있습니다. Тэгэхээр хүн олон зүйлээс хүчийг авч амьдардаг. 좋은 사람을 만나도 힘이 되고요. За сайхан хүнтэй уулзах юм бол хүчтэй болдог. 그렇죠? Тийм биз дээ. 내게 뭔가 좋은 일이 일어날 때 힘이 됩니다. За амьдралд нь ямар нэгэн сайхан зүйл тохиолдох юм бол үүгээрээ хүчийг аваад амьдардаг. 학생들은 공부가 잘 돼도 힘이 되죠? За сурагчид онц түн аваад хичээл нь сайн байх юм бол хүчтэй байдаг үстэй. 우리 여자분들은 누군가가 조금 예뻐졌네 하면 힘이 됩니다. За эмэгтэйчүүдийн хувьд ямар үзэсгэлэнтэй харагдаж байна гэхэд л хүч ордог. 연세 드신 분들은 좀 젊어지셨는데 하면 힘이 됩니다. Настай хүмүүс дээр очиод арай залуу болсон юм уу? Залуу харагдаад ах чинь гэх юм бол хүчтэй болдог. 그렇죠? Тэгдэг үстэй. 사업하시는 분들은 사업이 좀 잘 되면 힘이 됩니다. За 8 эрхэлдэг хүмүүс 8 бизнес нь сайн явагдах юм бол хүчтэй болдог. 부모들은 자녀들에게 좋은 일이 있으면 힘이 됩니다. За үр хүүхдүүдийн сайн сайхан зүйл болж байгаавал эцэгийнх нь хүч ордог. 최근 들어서 여러분에게 힘이 되는 무언가가 있었을 거예요. Тэгэхээр сүүлийн үед ч гэсэн та бүхэн ямар нэгэн зүйлээс хүчийг аваад амьдарч байгаа. 근데 한번 제가 한 가지 질문을 할게요. Гэхдээ нэг зүйлийг асууя. 그 내 힘이 되는 것들이 Тэгэхээр танд хүч болж байгаа зүйлс 내 육신의 것과 관계되어 있습니까? 하나님의 일과 관계되어 있습니까? махбодтой маань холбоотой зүйлсээс хүчийг аваад яваад байна уу? Эсвэл бурхны ажлаар би хүчийг аваад яваад байна уу? 생각해 보셔요. Тэгэхээр тэрийг бодоод үзээрэй. 그리고 또 하나, За өөр нэг нь 내가 요즘 힘이 없다. за сүүлийн үед их хүчгүй байна. 그 원인이 무엇일까? За хүчгүй байгаагийн маань шалтгаан нь юу болоо? 살 맛이 별로 없다, 안 난다. Тэгэхээр амьдрах урам зориг төрөхгүй байна, байхгүй байна. 주님의 말씀 듣고 주님의 일을 위해서 봉사하러 오는데 За эзний үгийг сонсоод байна, эзний төлөө үйлчлэхээр ирээд байна. 힘이 안 난다. Гэхдээ ерөөсөө хүчгүй байгаад байна. 그 원인이 뭘까? За тэгвэл хүчгүй байгаагийн маань шалтгаан нь юу болоо? 한번 스스로 생각해 보십시오. Дор бүрнээ бодоод үзээрэй. 나는 무엇 때문에 힘을 잃은 신앙생활을 하고 있을까? Тэгэхээр юунаас болоод би хүчээ алдчихад итгэлээр амьдраад яваад байна вэ? 이 문제는 누구나 다 깊이 생각해 봐야 될 일이라고 여겨집니다. Тэгэхээр бид бүгдээрээ л үүнийг нэг нухацтай бодох ёстой асуудлаа гэж бодож байна. 내 신앙이 За миний итгэл 힘이 없어졌다라고 하면 итгэл маань хүчгүй болчихлоо гэвэл 하나님은 분명 나에게 새 힘을 주시는 하나님이신데 за бурхны зүгээс бол надад үргэлж шинэ хүчийг өгдөг бурхан. 주님이 주시는 그 새 힘을 위해서 새로운 영의 양식을 내가 어떻게 대하고 있는지가 중요합니다. Тэгэхээр эзний өгөх гээд байгаа тэр шинэ хүчийг олж авахын тулд эзний хоолнд би хэрхэн хандаж байна вэ гэдэг нь чухал байна. 주님이 이 말씀하셨죠. За эзэн ийм үгийг хэлсэн байна. 오늘 본문을 보겠습니다. Үнцүүгээ харъя. 27절에 보면 За дээдл 27-оос нь харуул 읽어드릴게요. 4:27-г уншиж өгье.
Энэ зуур шавнар нь ирээд түүнийг нэгэн эмэгтэйтэй ярилцаж байгаад нь гайхсан боловч хэн ч та юу хайна вэ? Эсвэл та түүнтэй юунд ярилцсан вэ гэж хэлсэнгүй. 예수님께서 삶의 의미가 없다고 여겨지는 사마리아 여인을 찾아갑니다. За нэгэн амьдрах итгэл найдвараа алдсан Самар эмэгтэйг Есүс хайж очдог. 5번째 남편과 살다가 6번째 남편이 이제 같이 살고 있는데 За 5 дахь эртэйгээ амьдарж байгаад 6 дахьтай нь одоо яг амьдраад явж байгаа эмэгтэй байна. 예수님이 남편 데려오니까 남편 없다고 했습니다. За нөхрөөд аваад ирээ гэж Есүс хэлтэл нөхөргүй гэж хэлсэн. 무슨 뜻일까요? Юу гэсэн үг вэ? 자기의 힘을 주고 위로해주는 남편이 없다라는 겁니다. Тэгэхээр өөрийг нь тайдхруулчих, өөрт нь хүч өгчих нөхөр надад байхгүй гэдгийг хэлж байна. 그 여인에게 За энэ эмэгтэй 메시아에 대해서 Месиагийн талаар, 예수님에 대해서 Есүсийн талаар, 영원한 생명에 대해서 전하셨어요. мөнх амийн талаар Есүс хэлж өгдөг. 그리고 이 여인이 이제 육신에 힘을 주는 물통이를 다 버려두고 동네 사람들에게 예수님에 대해서 전합니다. За тэгэж хэлснийхэн дараа энэ эмэгтэй махуудыг нь хооллох ёстой байсан нөгөө ус утгах гад явчирсан саваа шууд орхиод Есүсийн талаар нутгийнхандаа очиод хэлдэг баг. 그 사이에 제자들은 이제 육신의 양식을 위해서 동네에 가서 얻어가지고 왔어요. За ингэх хооронд нь шавнар нь хот руу ороод Есүст идэх юм авчирдаг. 와 보니까 예수님이 그 여인과 이야기를 하고 있는 거예요. За эртэл Есүс нөгөө эмэгтэйтэй яриад байж байсан байна. 자, 여인이 갔습니다. За нөгөө эмэгтэй явсан. 제자들이 예수님께 묻습니다. нөгөө эмэгтэй хот руу явгууд шавнар нь Есүсээс асуудаг. 예수님, 예수님. 시장하시죠. 좀 뭐 드시지요. За Есүсээ суугаад түр юм идэ. Зоогл. 그 예수님 뭐라고 하십니까? За Есүс юу гэж байна вэ? 그래 나 배고프다 그러지 않았어요. Тийм ээ, яг өсчихсэн шүү. 32절 За 32 같이 읽어보죠. хамт уншия. Харин тэр тэдэнд та нарын мэдэхгүй идэх хоол надад бий гэв. 내게는 너희가 알지 못하는 이 먹을 양식이 있다. Та нарын мэдэхгүй идэх хоол надад бий. 제자들이 깜짝 놀랐어요. За шавнар нь гайхсан байна. 누가 예수님 잡수실 걸 미리 갖다 드렸나? За Есүст хэн нэгэн идэх юм авчираад өгсөн болов? 34절 33 дугаар ишлэл. 다시 두 번 읽어보죠. Дахиад 2 удаа уншия. Шавнар нь хэн нэгэн түүнд идэх юм авчирч өгсөн юм уу гэж өөр хоорондоо ярилцв. 33 34절 За 34 дугаар ишлэл байсан байна. Есүс тэдэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм. Есүс тэдэнд миний хоол бол намайг илгээсэн түүний хүслийг үлдэн ажлыг нь гүйцэлдүүлэх явдал юм. 예수님 이 땅에 왜 오셨어요? За Есүс ямар зорилготой энэ дэлхий дээр ирлээ? 여기 실 잡아놓고요. За энэ хэсгийг авчиргаараа тогтоогоод 6장을 보겠습니다. 6 дугаар бүлгээс харъя. 39절 40절 6-гийн 39 40. 읽어보죠. За хамт уншия. Надад түүний өгсөн бүгдээс би нэгийг нь ч алдалгүй, харин эцсийн өдөрт тэднийг амьлуулах нь намайг илгээгчийн хүсэл мөн. Хүүг харж түүнд итгэгч бүр мөн хамтай байх нь эцгийн минь хүсэл юм. Эцсийн өдөрт би түүнийг амьлуулна гэж айлдлаа. 예수님이 거기 38절에 보면 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 온 것이 아니라 그랬습니다. За 38 дээр нь хэлж байна. Өөрийнхөө хүслийг бус харин намайг илгээгчийн хүслийг үлдэхээр Тэнгэрээс бууж ирсэн гэж байна. 하늘에서 내가 내려온 이유는 Тэгэхээр би Тэнгэрээс бууж ирсэн зорилго нь 내 шалтгаан 뜻을 нь 이룬 것이 아니라 би өөрийн хүслийг гүйцэлдүүлэхээр ирсэнгүү. 나를 보내신 분의 뜻을 행하려 왔다. Намайг илгээгчийн хүслийг үлдэхээр ирлээ. 하나님 예수님 이 땅에 보내신 이유가 있는 거예요. Бурхан Есүсийг энэ дэлхий рүү илгээхдээ зорилгын дагуу илгээсэн байна. 그 영혼을 위해서 За сүнснүүдийн төлөө 죄를 사해주고 сүнснүүдийн нүглийг нь арилгаж 영원한 생명을 주시러 오셨다라는 겁니다. мөн хамтай болгохоор ирсэн гэж. 예수님이 십자가의 은혜를 깨닫고 За Есүсийн загалмай нэгүслийг ухаарч 예수님 십자가에서 내 죄를 다 용서하셨구나. Есүс загалмай дээр бүх нүглийг мань уучлсан юм байна. 그 사랑을 깨닫는 순간 우리는 영생을 얻잖아요. Тэгэхээр үүнд агуулгадж байгаа хайрыг нь ухаарахдаа бид мөн хамтай болдог. 그 일을 행하러 왔다. Тэгэхээр тэр ажлыг хийхээр ирлээ гэж. 그 일을 행하는 것이 예수님의 양식이라고 했어요. Тэгэхээр тэр ажлыг хийж байгаа нь Есүсийн хоол гэж. 이사야서
За Исая 55장을 보겠습니다. 55 дугаар бүлгээс харъя. 2절. Исая 55-ын 2. 읽어드리겠습니다. Уншиж өгье. Хоол болохгүй юмд юунд мөнгө зарцуулна вэ? Цадахгүй юмны төлөө юунд хүч хөдөлмөр зарна вэ? Намайг анхааралтай сонсож сайныг нэд өөх тосоор өөрийгөө баясга. 너희가 어찌하여 양식 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 못할 것을 위하여 수고하느냐 그랬습니다. Хоол болохгүй юмд юунд мөнгө зарцуулна вэ? Цадахгүй юмны төлөө юунд хүч хөдөлмөр зарна вэ гэж. 이건 육신을 얘기하는 게 아니에요. Тэгэхээр махуудыг энд хэлээд байгаа юм биш. 이 세상 사람들은 За энэ ертөнцийн хүмүүс 육신의 즐거움과 육신의 힘을 위해서 육신의 것을 원합니다. за тэгэхээр махуудаа зугаацуулахын тулд махуудын хүчний төлөө хүсдэг зүйлс байна. 그런데 잘 생각해 보셔요. За тэгтэл сайн бодоод үзээрэй. 어제 잔치를 했어요. Өчигдөр найрлцглаа. 오늘 하루 종일 안 먹어도 괜찮아요? Өчигдөр найрлсан бол маргааш нь өнөөдөр нь юу ч идэхгүй байхад болдог уу? 괜찮아요? Болдог уу? 오늘 또 먹어야 돼요. Тэгэхээр маргааш нь дахиад л идэх хэрэгтэй бол. 왜 사마리아 여인이 6번째 남편하고 살고 있으면서도 남편이 없다라고 했을까요? За Самар эмэгтэй яагаад 6 дахь эртэйгээ хамт амьдарч иж нөхөргүй гэж хэлээд байгаа юм бол. 육신의 욕구는 끝이 없어요. Тэгэхээр махуудын хүсэлд эц төгсгөл байхгүй. 그런 중요한 것은 Гэхдээ чухал зүйл нь 영혼을 만족시켜 줄 수 없어요. сүнсийг мань хангаж чадахгүй, дүүргэж чадахгүй. 육신으로 끝나는 겁니다. Тэгэхээр махуудад хэрэглэгдээл дуусч байгаа. 우리에게는 За бидэнд 육신도 있지만 영혼이 있어요. бидэнд бие байна, бас сүнс байгаа. 영혼이 기뻐야 육신도 더 힘이 나는 겁니다. Тэгэхээр сүнс маань баяртай байж иж бие маань ч илүү хүчтэй байдаг. 근데 이 세상 사람들은 Тэгтэл ертөнцийн дээр амьдардаг хүмүүс 육신의 것만을 위해서 살아가지요. биеийнхээ төлөө амьдардаг. 근데 그리스도인들은요. Харин Христэд итгэж хүмүүс 3절 3 дугаар ишлэл 같이 읽겠습니다. хамт уншия. Чихээ нээгээд над руу ир. Сүнс чинь амьд байхын тулд сонсогдсон. Давидын төлөөх үнэнч хайр инэрлийн ёсоор би та нартай мөнхийн гэрээ байгуулна. 2절 마지막 절에도 За хоёрын төгсөл хэсэг дээр 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 마음이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라. намайг анхааралтай сонсож сайныг нэд өөх тосоор өөрийгөө баясга. 귀를 귀고로 내게 나와 들으라 그랬습니다. Чихээ нээгээд над руу ир. сонсогдсон гэж. 하나님의 영원한 약속, За бурхны мөнхийн амлалт. 확실한 은혜. За баттай нэгүсэл. 영원한 약속, Мөнхийн амлалт, 확실한 은혜. баттай нэгүсэл. 예수님의 그 십자가의 은혜가 За Есүсийн загалмай дээр үзүүлсэн нэгүсэл. 하나님의 영원한 약속이었고 За тэр нь бурхны мөнхийн амлалт байсан. 나를 사랑한다는 확증이었어요. Тэгэхээр намайг хайрладаг гэдгээ үгээрээ баталчихсан. 그 사실을 우리가 깨달을 때 Тэгэхээр энэ үннийг бид ухаарах үед 우리 영혼이, 우리 마음이 얼마나 즐거웠습니까? бидний сүнс, бидний сэтгэл маш баяртай байсан. 그렇죠? Тийм биз дээ. 그래서 우리는 새 사람이 된 겁니다. Тийм учраас бид тэр үеэсээ шинжлэгдсэн. 우리가 살아가면서요. За бид нар амьдрангаа 인간은 하나님의 확실한 은혜와 확실한 언약의 약속을 깨달을 때 진짜 힘이 나는 거예요. тэр хүн амьдралдаа бурхны баттай гэрээ болоод баттай амлалт болоод мөн баттай нэгүслийг ухаарах үедээ жинхэнэ хүчтэй болдог. 로마서 5장 8절에 За Ром 5:8 дээр 찾아보죠. хайж олъё. Ром 5:8 같이 읽습니다. хамт уншия. Гэтэл биднийг нүгэлтнүүд байхад Христ бидний төлөө өгснээр биднийг хайрлах хайраа Бурхан харуулсан билээ. 우리가 죄인 되었을 때 Биднийг нүгэлтнүүд байхад 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 깨닫고 나서 하나님의 사랑을 확증한다고 되어 있습니다. за Христ бидний төлөө өгснээр биднийг хайрлах хайраа Бурхан харуулсан гэж. 사랑을 확증했다. хайр харуулсан гэж байна. 여러분들 이 세상 속에서 За энэ дэлхий дээр 남녀가 사랑하는 사랑의 확증을 얻는 순간들을 볼 거예요. за энэ дэлхий дээр та бүхэн
эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бие биендээ хайраа нотолж харуулж байгаа үйл явдлуудыг харсан баг. 사랑한다는 확증으로 어떤 표를 합니다. За тэгэхээр хайртай шүү гэдгээ батлаад одоо тэмдэг өгдөг. Илэрхийлдэг баг. 해요 안 해요? Илэрхийлдэг үү, илэрхийлдэггүй юу? 안 해봐서 몰라요. Илэрхийлж үзээгүй болохоор мэдэхгүй байна уу? 근데 봤잖아요. Бүгдээрээ харсан шүү дээ. 키노에서도 많이 봤고 Кинон дээрээс ч харсан байгаа. 실제 많이 봤잖아요. За бодит амьдрал дээр ч бүгдээрээ харсан. 뭔가 표현을 합니다. За хүмүүс илэрхийлдэг. 그러잖아요. Тэгдэг үстэй. 하기도 하고 Ингэдэг байна. 반지도 약속의 반지도 주고 За сүүн бүгж хүртэл зөөж өгдөг. 뭔가 표현을 해요. Тэгэхээр олон төрлөөр илэрхийлдэг. 난 너 없으면 못 살아. Чамгүй амьдрч чадахгүй. 죽을 것 같아. Өглөө. 근데 결혼하고 3년, 5년, 10년 살다가 Гэрлээд 3, 5, 10 жил өнгөрлөө. 왜 그럴까요? Яагаад тэгж вэ? 육신의 사랑은 한계가 있어요. Тэгэхээр махбодоор хайрлах юм бол үүнд хязгаар байдаг. 근데 하나님의 사랑은요. Харин бурхны хайр. 하나님의 사랑은 Бурхны хайр бол 십자가에서 우리에게 확증해 준 하나님의 사랑은 тэгэхээр загалмай дээр харуулсан бурхны хайр бол 어제나 өчигдөрч, 오늘이나 өнөөдөрч, 내일이나 маргаашч 주님 만나는 날까지 변함이 없으셔요. эзэнтэй уулзах өдрийн хүртэл хувиршгүй. 변함이 없으셔요. Хувиршгүй байна. 그 확실한 은혜와 사랑을 깨달았을 때 Тэгэхээр ийм баттай хайрыг нэгүслийг ухаарах юм бол 여호와는 나의 힘이 되시는 겁니다. эзэн миний хүч болдог. 그리고 어떻게 됩니까? За тэгээд юу 내가 болох вэ? 주를 사랑하나이다. Би эзэнд хайртай. 그러죠? Тийм биз дээ. 그 마음이 나오는 거예요. Тэгэхээр ийм сэтгэл бий болдог байна, төрдөг байна. 나의 힘이 되신 여호와요. Тэгэхээр хүч минь болдог эзэн. 내가 주를 사랑하나이다. Тандаа би хайртай. 예수님이 부활하시고 За Есүс дахин амьлаад 베드로에게 찾아와서 하신 말씀이 있잖아요. за Петр дээр хурж ирээд хэлсэн үг байна. 3번 질문하셨죠. 3 зүйлийг асуудаг. 그렇죠. 3 удаа асуудаг. 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐? Тэгэхээр чи тэднээс илүү намайг хайрладаг уу? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 3번 물었어요. 3 удаа асуудаг. 예, 내가 주를 사랑한 줄 주께서 아시나이다. Тийм ээ, танд хайртай минь та мэд. 여러분 마음속에 한번 생각해 보십시오. Та бүхэн сэтгэлдээ бодоод үзээрэй. 하나님이 예수님이 지금 나타나셔서 За Есүс яг өмнөд нь гарч ирээд 옆에서 дэргэд нь 묻는다고 생각해 보십시오. за өмнөөс чинь хараад асууж яах гэж бодоор. 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 대물렁. 네가 나를 사랑하느냐? Чи намайг хайрладаг уу? 3번 묻는다고 생각해 보시오. За ингээд яг таны нүүрлээ харж байгаад 3 удаа асууя гэж бодоод үзээрэй. 그리고 여러분 답해 보십시오. За тэгээд үүнд нь та хариулаад үз. 속으로 답해 보십시오. Тэр дотроо хариулаад үзээрэй. 답하셨어요? Хариулчихсан уу? 아가서 За Соломоны дун 8장 7절입니다. Соломоны дун 8-ын 7. 읽어 드릴게요. Уншиж өгье. Их усч хайрыг унтрааж эс дийлнэ. Үер усан ч үүнийг живүүлж үл чадна. Хамаг хөрөнгөө өгөөд хайрыг авъя гэвч харин оронд нь басамжлуулах нь гарцаагүй. 이 사랑은 그랬습니다. За хайрыг гэж 많은 물이 꺼지지 못하겠고 홍수라도 엄물하지 못하나니 их усч хайрыг унтрааж эс дийлнэ. Үер усан ч үүнийг живүүлж үл чадна. 온 가산을 다 주고 사랑을 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라. Хамаг хөрөнгөө өгөөд хайрыг авъя гэвч харин оронд нь басамжлуулах нь гарцаагүй. 예수님의 십자가의 사랑은 За Есүсийн загалмай дээр үзүүлсэн хайр 그 무엇으로도 바꿀 수가 없어요. тэр хайрыг юугаар ч солих боломжгүй. 거기 6절에 보면 6 дээрээс харуул 같이 읽어봐요. хамт уншия. Тамга болгож зүрхэндээ намайг тавиач. Гардах бөгжөө болгооч. Учир нь хайр үхэл шиг хүчтэй. Тачаал гэдэг үхэгсдийн орон мэт хэцүү. Түүний дүл, түүмрийн дүл, дүрсхийн асах галын дүл.
정말 사랑하는 사람이 있다면 үнэхээр хайртай хүн байгаа бол 이런 주님의 마음이 있는 거예요. эзний энэ сэтгэлч тэр хүнд байна. 나를 인같이 마음에 품고 Тамга болгож зүрхэндээ намайг тавиач. 도장같이 팔에 두라. Гардах бөгжөө болгооч. 도장과 인은 이 시대에 자기 모든 재산이나 모든 권리를 다 주는 거예요. За тамга бөгж гэдэг байгаа нь энэ үг бичигдэж байх үед одоо өөрт нь байгаа бүх хэд хөрөнгөө өгж байгаа гэлж байна. 나의 모든 거라는 거예요. Тэгэхээр өөрт нь байгаа бүх зүйл нь тамга бөгж байна. 네. 사랑은 죽음같이 강하고 투기는 음부같이 잔혹하며 Хайр өхөшиг хүчтэй, тачаал гэдэг өхөксдийн орон мэт хэцүү. 불같이 일어나나니 그 기세가 여호와의 불과 같으리라. Түүний дүл, түүмрийн дүл, дүрсхийн асах галын дүл. 예수님이 그렇게 우리를 사랑하셨어요. Тэгэхээр Есүс биднийг ингэж хайрлсан. 얼마나 우리를 사랑하면 За тэгэхээр биднийг хэр их хайрлсан болоод 자기 육신은 за өөрийнх нь мах хот, 십자가를 짓는 그 고통, өөрийнх нь бий бол загалмайг өөрөх тэр зовлон, 채찍에 맞는 그 고통 мөн ташуурдуулах тэр зовлон. 할 수만 있으면 물러가길 원했어요. Тэгэхээр өөр арга байдаг л болвол тийм ээ үүнээс мултрахыг оролцсон. 하지만 Гэвч 내 뜻대로 마옵시고 그랬어요. миний хүслээр биш гэсэн. 아버지의 뜻대로 되길 원하나이다. Эцгийн хүслээр болгоё гэсэн. 아버지의 뜻대로. Эцгийн хүслээр. 아버지 뜻대로 자기를 다 주신 거예요. Тэгэхээр эцгийнхээ хүсэлд нийцүүлж өөрийнхөө биеийг бүрэн зориулсан. 이 사랑은 За энэ хайр нь 홍수라도 꺼지지 못한다는 거예요. энэ хайрыг үерч унтрааж чадахгүй гэж байна. 로마서 8장에는 За Ром 8 дугаар бүлэг дээр 한번 보죠. хамтаа харцгаая. (35절부터) Ром 8-ын 35-аас 39절까지 39. 여기서 한 절 여러분 한 절 마지막은 같이 읽어요. За ээлжиж уншиж байгаад төгсгөлийн ишлэлийг хамт уншицгаая. Хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? Гамшиг уу, шахалт уу, хавчлаг уу, өлсгөлн үү, нүцгэрэл үү, аюул уу, илд үү? Харин бид энэ бүхний дотор биднийг хайрладаг, түүгээр дамжуулан бүрэн ялдаг. Өндөрч, гүнж, өөр ямар ч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. 예수님께서 Есүс 십자가를 지시지 못할 상황이 많이 있었어요. за Есүсийг загалмайг үүрүүлэхгүй байх олон үйл явдлууд болсон. 마귀의 유혹이 있었죠. За тэр дунд бузар сүнс уруу татсан. 세상 사람들이 임금을 삼으려고 했었죠. За энэ ертөнцийн хүмүүс юудэчүүд өөрсдийнхөө хааныг болох гэж оролцсон. 그러죠. Тийм биз 그리고 дээ. 십자가를 지시기 전에 죽이려고도 했습니다. За мөн загалмайг үүрхийх нь өмнө алах гэж хүртэл оролцсон. 하지만 Гэвч 끝까지 십자가를 지시기까지 하나님 보내신 일을 다 이루신 거예요. гэвч загалмайг өөрөх хүртлээр Бурхны даалгасан ажлыг Есүс бүгдийг хийсэн. 이 사실을 깨닫고 예수님을 사랑하는 사람들이 Тэгэхээр энэ үннийг нь ухаарад Есүсийг хайрладаг болсон хүмүүс. 이 땅에서 고난이 있다라는 겁니다. Тэр хүмүүст энэ дэлхий дээр зовлон байдаг гэж байна. 고난이 있지만 Зовлон байдаг боловч 35절에 35 дээр 누가 хэн 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? 끊을 수 없다라는 겁니다. Салгаж чадахгүй гэж байна. 누가 хэн 그리스도의 사랑에서 끊으리요? хэн биднийг Христийн хайраас салгах юм бэ? 근데 우리가 살아가면서요. За гэхдээ бид нар амьдрангаа 예수님의 사랑과 관계없이 за Есүсийн хайраас үл хамаарч 주님을 기쁘시게 하는 그 양식과 상관없이 за эзний өгдөг тэр хоол тэжээлтэй холбоогүйгээр 살아가는 일이 있는지 혹 생각해 보시기 바랍니다. амьдарч байгаа цаг хугацаа байгаа юм биш үстэйгээд бодоод үзээрэй. 나는 새로운 피조물이라고 했어요. Тэгэхээр одоо шинэ бүтээл болсон гэсэн. 그렇죠? Тийм биз дээ. 고린도후서 5장에 2 дугаар Коринт 5 дээр 새로운 피조물이라고 돼 있습니다. шинэ бүтээл болсон гэсэн. 고린도후서 5장 2 дугаар Коринт 5
17절. 5-ын 17. 우리 청년들만 한번 읽어보죠. За залуучууд маань уншия. Тиймээс хэн нэгэн Христ дотор байвал тэрээр шин бүтээл мөн харагтун хуучин нь өнгөрч шин болсон байна. 호칭이 өнгөрсөн 그랬습니다. За хуучин нь өнгөрсөн гэж байна. 내 육체의 즐거움을, 내 육체의 힘을 찾던 것은 지나갔고 Тэгэхээр махуудын хавьд хайж байсан хүч, махуудыг баясгах зүйлс одоо өнгөрчээ. 이제 내 영혼이 새롭게 태어나서 Одоо сүнс маань дахин төрж шинээр 그리스도 안에서 새로운 피조물이 되었다. Христ дотор шин бүтээл болжээ. 그런 나에게 그리스도의 사랑이 강하게 권하는 것이 있다라는 겁니다. За тэгэхээр ингэж шин бүтээл болсон надаас Христийн хайр хүчтэйгээр шаарддаг зүйл байна. 아롱두루 14. 어머니들 읽어보시죠. За ээжүүд маань хамт уншия. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. 어머니들 안 계신가? Ээжүүд байхгүй юм уу? 할머니도 어머니들이시죠. За манай настай ээжүүд хүртэл орно шүү дээ. 어머니들 다시 한번 읽어보죠. За ээжүүд дахиад нэг уншицгаая. 5-ын 14. Христийн хайр биднийг албаддаг. Учир нь нэг нь бүгдийн төлөө өгсөн тул бүгд өгсөн гэж бид ятгагдсан. 그리스도의 사랑 우리를 강권한다. Христийн хайр биднийг албаддаг. 그리스도의 사랑이 Христийн хайр 나를 강하게 끌어가는 것이 있다라는 거예요. тэр Христийн хайр намайг татдаг, дагуулдаг, хүчээр ингэж татдаг гэж. 그게 뭡니까? За тэр нь юу вэ? 15절 다 같이 읽어봐요. 15 дугаар ишлэлийг хамт уншицгаая. Тэрээр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бус харин өөрсдийнх нь төлөө өгөхөд амьлуулагдсан түүний төлөө амьдрна. 예수님이 왜 십자가에 돌아가셨을까? Есүс яах гэж загалмай дээр нас барав. 나를 사랑하셔서 Намайг хайрлаад 내가 이제 새로운 삶을 살라고 намайг одооноос шинэ амьдралаар амьдраарай гэж. 영원히 살 사람처럼 살라고. Тэр мөнхийн амьтай хүн шиг амьдраарай гэж. 그래서 다시 십자가에 돌아가셨다가 다시 부활하신. 그래서 나를 살렸지만 또 다른 사람을 살리는 그 일을 위해서 살라고 십자가에 돌아가셨다라는 겁니다. Тэгэхээр загалмай дээр нас бараад миний төлөө нас бараад тэрээр дахин амьсан. Тэгэхдээ намайг аврах зогсохгүй надаар дамжуулаад өөр хин нэгнийг бас аврахыг хүсэж байна гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 새 사람이 된 그리스도인들은 Тэгэхээр шинэ хүн болсон Христэд итгэж хүмүүс 하나님이 주시는 새 양식을 우리가 먹어야 되는 거예요. Бурхны өгж байгаа шинэ хоолыг бас бид нэр идэх хэрэгтэй. 새 양식. Шинэ хоол. 그 새 양식이 뭡니까? Шинэ хоол нь юу вэ? 자, 이스라엘 백성들이 Израильчууд 광야에서 40년을 살았습니다. цөлд 40 жил амьдарсан. 근데 먹을 것이 없는 거예요. Идэх юм байгаагүй. 물도 없는 거예요. Усч байгаагүй. 반석을 쳐서 물을 내셨어요. За хадыг зөхиод ус гаргасан. 새벽에 만나를 내리셨어요. Өөрөөр нь маннаг болгосон. 만나를 처음 만나고 어떻게 표현을 했습니까? Анх маннаг хараад юу гэж илэрхийллээ тэд? 이게 무엇인고? Энэ юу юм бэ? 진주 같기도 하고 Совд чимшиг. 그걸 빻기도 하고 찢기도 하고 여러 가지 음식을 만들 수 있었다고 했습니다. За тэгэхээр маннаг бутлаад жигнээд олон төрлийн хоол одоо маннаг олон төрлийн хэлбэрт оруулаад идэх боломжтой байсан гэж байна. 하나님이 말씀하신 대로 Тэгэхээр бурхны хэлсний дагуу 6일 동안 날마다 거두어서 양식을 해 먹은 사람들은 건강했습니다. за 6 өдрийн турш өөрөөр маннаг түүж идэж байсан хүмүүс эрүүл сарвал байсан. 6일째는 7일째까지 거두라고 했습니다. За 6 дахь өдөр хураахтаа 7 дахь өдрийнхтэйгөө хамт хураа гэсэн. 그날 거둔 건 그날 꼭 먹으라고 했어요. Тэгэхээр хураасан өдөртөө хураасныгаа идэх ёстой гэсэн. 다음 날 먹으려고 하면 이미 벌레가 나서 먹을 수가 없었습니다. Тэгэхээр дараа өдөр нь хураасна өмнөх өдрийнхөө хураасныг идэх гэтэл өтцөн байдаг гэсэн. 우리의 영의 양식이요. Тэгэхээр бидний сүнсний хоол бол 하나님의 말씀이고 бурхны үг вэ. 하나님이 주시는 영혼을 위한 사명이에요. 사명. Тэгэхээр бурхны өгч буй сүнсэнд маань хандсан тушаал. 우리가 죽게 가까이 할 때 За эзэнтэй бид ойр байх үед 주님의 일에 эзний ажилд 주님의 말씀에 эзний үгтэй 가까이 할 때 ойр байх үед 내 영혼에 힘이 나는 거예요. сүнс маань хүчтэй болдог байна.
만나를 요리하듯이 За маннагаар хоол хийж байсан адил 하나님 말씀 속에서 Бурхны үгэн дундаас 내 양식을 찾아야 되는 겁니다. өөрийнхөө хоолыг би хайж олох ёстой. 40년 동안 За 40 жил. 그 만나를 먹고도 이스라엘 백성이 건강했어요. За 40 жил маннаг эцээр байсан боловч тэд эрүүл сарвал байсан. 하나님의 말씀을 묵상하면서 Бурхны үгийг тунгаан бодож 하나님이 이 땅에서 하신 일 Бурхан энэ дэлхий дээр юу хийсэн бэ? 그리고 나를 사랑해서 표현하신 그 말씀들 Тэгэхээр хийсэн ажлуудыг нь мөн намайг хайрладаг гэдгээ илэрхийлсэн тэр илэрхийлэл. 그게 내 속에서 힘이 되는 거예요. Тэгэхээр тэдгээр зүйлүүд нь надад хүч болдог. 왜요? Яагаад вэ? 내가 나를 사랑하시고 내가 사랑하시는 하나님의 일이 이런 것이구나. Тэгэхээр намайг хайрладаг мөн миний хайртай Бурханы ажил ийм юм байна. 이 땅에서도요. За энэ дэлхий дээр 부부가 서로 사랑하면 эхнэр нөхөр бие биеэ хайрлавал 서로 기뻐하는 걸 해주고 싶어요. тэр бие биенийхээ дуртай баярлаг зүйлийг нь хийж өгөхийг хүсдэг. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 그리고 그 하는 모습이 힘이 되는 거예요. За тэгэхэд нэг нэгэндээ хийж өгснөөрөө хүчийг авдаг. 그리고 내가 그 일을 할 때도 힘이 되는 거예요. За тэгэхээр өөрөө бас авахтаа хүчтэй болдог. 안 그런가요? Тэгдэггүй юу? 부부가 아니면 За эхнэр нөхөр биш бол 자녀라고 생각해 보십시오. за хүүхдтэйгээ төсөөлөд бодоод үзэр. 이제 부부의 사랑이 식었나 봐. Эхнэр нөхөр хүмүүсийн хайр нь хөрсөн байлгүй. 내 사랑하는 자녀가요. За хайртай хүүхэд нь 아파해봐요. өвдлөөгөө бодоод үзэр. 어떻게든지 그거 낫게 하고 싶어요. За яаж хийж байгаа л тийм ээ? Хурдхан шиг эдгэхийг хүснэ. 나을 때 힘이 있어요. Наавал дээ. 자녀가 나을 때. За хүүхэд нь эдгэх юм бол хүчтэй болдог. 자녀가 즐거워할 때 힘이 있어요. Хүүхэд нь баярлаад байвал би хүчтэй болдог. 그러잖아요. Тэгдэг үстэй. 부모가 그렇게 하는 모습을 보는 자녀도 힘이 나는 겁니다. Тэгэхээр өөрийнх нь төлөө тэгж зүтгээд байгаа эцэг эхийгээ харахад бас хүүхдийн зүгээс хүчтэй болдог. 이 성경 속에서 За тэгэхээр Библиэр 하나님이 하시는 일을 내가 사랑하시는 하나님이 하시는 일을 목격할 때 힘이 되는 거예요. тэгэхээр Библиэс Бурхны хийсэн ажлууд намайг хайрладаг, миний хайртай Бурхны хийсэн ажлуудыг бид анхааран харах үед надад хүч төрдөг. 하나님이 살아계신 것을 나타내 보이기 위해서 Тэгэхээр Бурхан өөрөө амьд оршин байгаа шүү гэдгээ илэрхийлэхээр 이스라엘 백성들이 홍해도 갈라보였잖아요. Израильчуудын нүдэн дээр улаан тэнгисийг хүртэл хувааж харуулсан. 그러죠? Тэгсэн биз дээ. 요단강을 멈추게 했잖아요. Йордан голын урсгалыг зогсоосон. 여리고성이 무너지게 했잖아요. Ерөнхий цайзыг нураадаг. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 왜? Яагаад? 하나님이 너와 함께 하시고 살아계셔서 일하신다. Тэгэхээр Бурхан та нартай хамт байгаа, амьд оршин байж ажиллаа хийж байна гэдэг. 내가 너를 사랑한다. Тэгэхээр та нарыг хайрладаг. 그걸 보여주시기 위해서 Гэдгээ Бурхан харуулах гэж 하나님 하시는 역사예요. Бурхан тэдгээр ажлуудыг хийсэн. 그걸 볼 때 힘이 나지 않습니까? Тэгэхээр энэ үйл явдлуудыг харахаар хүч төрөхгүй байна уу? 힘이 나는 거예요. хүч төрдөг. 내가 사랑하는 하나님의 이 역사를 볼 때 Тэгэхээр миний хайрладаг Бурханы хийж буй ажлыг харахаар 그게 내 영혼의 양식이 되어서 힘이 되는 겁니다. тэр нь сүнсний маань хүч болдог, хоол нь болдог. 이 시편 За дуулал 66편을 보겠습니다. 66 дугаар бүлгээс харъя. 5절부터 Дуулал 66-гийн 5-аас 8절까지만 66-гийн 5-аас 8. 여기서 한 절 여러분 먼저 읽어요. Нэг нэгээр нь ээлжлээд уншия. Ирээд хүний хөвгүүдэд үйлдсэн Бурхны сүрдэм үйлсийг үз. Тэр эрх мэдлэр мөнхөд захирна. Түүний мэлмий үндэснүүдийг харсаар байна. Тэрслэгчдэд өөрсдийгөө өргөмжлөхийг бүү зөвшөөр. 5절에 보면 За 5 дээр нь 와서 하나님의 행하신 것을 보라. ирээд Бурхны сүрдэм үйлсийг үз. 인생에게 행하심이 어미하시도다 그랬습니다. Хүний хөвгүүдэд үйлцээ. 하나님이 바다를 변화 육지되게 하셨고 За тэрээр далайг хуурай газар болгосон. 무리가 도보로 강을 통과하고 우리가 거기서 주를 인하여 기뻐하였다. Тэд хөлөөрөө алхаж голыг гаталсан. Тэнд бид түүнд баярлцгаав. 하나님의 역사를 좀 봐라. Тэр Бурхны ажлыг хараа. 그런데 За гэхдээ 9절에 이런 말씀이 있어요. 9 дээр нь ийм үг гарч байна. 9절 읽어 보시죠. 9-ыг уншия.
биднийг амьд байлгадаг тэрээр бидэнд хөл алдахыг зөвшөөрдөггүй. 자, 우리 영혼을 살려두시고 За бидний сүнсийг амьдруулсан. 우리의 실족함을 허락지 아니하시는가 그랬습니다. Мөн хөл алдахыг бидэнд зөвшөөрдөггүй. 왜 위에서 하나님의 역사를 보라고 하시고 За яагаад энэ өмнөх хэсэг дээр нь Бурхны хийсэн ажлуудыг хараа гэж хэлэнгэ? 그 역사를 보고 영혼을 살린 하나님께서 За энэ ажлыг нь хараад сүнсийг маань амьлуулсан, амьтаа болгосон Бурхныг хараад 실족에 대한 말씀이 나올까요? үргэлжлүүлээд хөл алдахыг зөвшөөрдөггүй гэж хэлж байна вэ? 우리의 영혼의 힘이 되는 것은 Тэгэхээр бидний сүнсэнд хүч өгдөг зүйл нь 하나님의 역사를 볼 때예요. Бурхны ажлыг харах үед хүч өгөгддөг. 내가 사랑하시는 하나님이 하시는 일을 기억할 때예요. Тэгэхээр миний хайрладаг Бурхны тэр үйлсийг харах юм бол. 근데 언제 사람이 실족하느냐? Гэхдээ хүн ямар үед бүдэрдэг вэ гэвэл 신앙의 힘이 없어지느냐? итгэл нь хүчгүй болдог вэ гэвэл 시편 за дуулал 73편을 보겠습니다. 73-аас харъя. 2절, 3절 Дуулал 73-ын 2 3 읽어드릴게요. уншиж өгье. Харин би хөл алдах шахав, алхам минь халдрах дөхөв. Учир нь гин буруутны амжилтыг хараад сайрхагчд би атаархсан юм. 잘 보세요. За сайн хараарай. 2절에 2 дээр 나는 거의 실족할 뻔했다 그랬습니다. би хөл алдах шахва гэж. 미끄러질 뻔했다. Халдрах дөхөв. 왜? Яагаад вэ? 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질시하였음이로다 그랬습니다. Гин буруутны амжилтыг хараад сайрхагчд атаархсан учраас гэж. 이 땅에 За дэлхий дээр 하나님을 몰라도 잘 되는 사람들이 있어요. Бурхныг мэдгүй хэрнээ амжилттай явдаг хүмүүс байдаг. 어떻게 잘 되느냐? За тэр хүмүүс яаж амжилтанд хүрдэг вэ? 4절부터 4 дээр 12절까지 4-өөс 12 хүртэл. 여기 4절 여러분 한 절 읽어요. Нэг шилээр ээлжилж уншия. Тэд өөхөх цагта зүдүүргийг агаад би хаан тарган цатгалан. Тиймээс бардамнал нь тэдний хүзүүний зүйлд болж хүчирхийллийн хувцас тэднийг нөмөрдөг. Илэглэж дарангуйлал мууг өгүүлэлцэж ихэмсэхээр бас ярьцгаана. Тиймээс түүний хүмүүс эргэн ирж тэдний бэлхам их усыг ууна. Харагтун эдгээр нь гэмт хорон хүмүүс юм. Үргэлж тэд санаа амар байж эд хөрөнгөө аривжуулдаг. 악인의 형통을 봤을 겁니다. За энэ гим буруутны амжилтыг харсан. 자, 죽는 때에도 고통이 없대요. За гим буруутныг хартал өөхөх цагта зүдүүргүй гэж. 건강하게 있다가 죽는다는 거예요. Тэгэхээр их эрүү сарвал байжгаад үхдэг гэж. 5절에 보면 5 дээр нь 고난도 없어요. зовлон байхгүй. 재앙도 없어요. Гамшиггүй. 그래서 얼마나 교만한지 몰라요. Тийм учраас тэд маш бардан байна. 7절에 За 보면 7 дээрээс харуул. 그들의 소득은 그들이 바라는 것보다 더 많대요. За таргаснаас болж нүдэн бүлтэрч зүрхэн нүглэр урсдаг гэж. 그러면서 За тэгингээ 야, 자기들이 하나님이 나에게 일어난 이 모든 걸 어찌할까? 지극히 높은 자에게 지식이 없다. 그런다는 겁니다. за тэгэхээр тэд бас ингэж хэлдэг гэж байна. Тэд бурхан яаж мэддэг юм бэ? Хамгийн дээд нэгэнд мэдлэг байдаг уу гэцгэн гэж байна. 하나님을 욕하기도 하면서 Тэгэхээр бурханыг хараачж байна. 하나님의 사람들을 욕하기도 하면서 Бурханы хүмүүсийг харааж байгаа хэрнээ. 멸시하기도 하면서 Үл тоомсорлж байна. 하나님이 지식이 있을까? Бурхан мэдэх үнийг 죄를 지면서도 гэм нүгэл хийгээд байгаа хэрнээ. 하나님이 계시지 않으니까 이거 모를 거야 그러는 거예요. Тэгэхээр бурхан байхгүй юм чинь үүнийг мэдж чадахгүй гэж хэлж байна. 항상 편안하고 재물이 더해진다는 거예요. Тэгэхээр үргэлж амар тайван байдаг, эд хөрөнгө нь аривжиж байдаг гэж. 이것을 보고 Үүнийг хараад 미끄러질 뻔했다라는 거예요. тэгэхээр энэ хүний ийм байгааг хараад энэ хүн халтрах шахав. 왜? Яагаад вэ? 13절 보세요. 13 дугаар ишлэлийг харъя. 같이 읽어봐요. Уншия. Гэтэл үнэндээ би зүрхээ дэмийл зэмгүй цэвэр байлгаж гараа гимгүй байдал дотор дэмийл угаалаа. 내가 하나님을 향해서 Тэгэхээр бурхан тандаж, 영혼을 향해서 сүнсэн тандаж 거룩하게 살려고 했고 ариун амьдрах гэж хичээлээ. 정직하게 살려고 했고 Шудраг амьдрах гэж хичээлээ. 이거 헛되다. Энэ дэмий байжээ. 그렇게 생각한 거예요. 악인을 보고. Тэгэхээр хормоо хүний амжилтыг хараад энэ хүн ингэж бодсон байна. 그런데 17절에 보면 Гэтэл 17 дугаар ишлэлээс харуул 같이 읽어봐요. уншия.
Бурхны ариун газарт орох хүртэл минь энэ бүхэн үргэлжиллээ. Тэгээд л би тэдний эцийг ухаарсан юм. 하나님의 성소에 들어갈 때야 내가 결국을 알았다라고 돼 있습니다. Бурхны ариун газарт ороод ухаарсан. 이 땅에서는 저렇게 잘 되지만 За энэ дэлхий дээр тэр хүмүүс сайн сайхан амжилттай байна. 하나님의 심판에서는 벗어날 수 없다는 거예요. Гэхдээ Бурхны шүүлтээс тэд мулдарч чадахгүй гэж. 근데 우리는요. Гэхдээ бид нар 하나님의 사랑을 깨달은 우리는요. Бурхны хайрыг ухаарсан бид нар 심판이 없어요. бидэнд шүүлт байхгүй. 통과요, 통과. Шууд тэнцэн. 그렇죠. Нэвтрэн тийм биш. 심지어 예수님이 와서 끌어 안아주고 눈물을 씻겨준다고 하셨어요. Бүр цаашлаад Есүс бидэн дээр хурж ирээд биднийг тэрвэрч аваад бидний нүдэн дэх нулимсыг арчиж өгнө гэсэн. 마지막을 생각하니까 Тэгэхээр төгсгөлд нь юу болох вэ гэдгийг бодвол 주님을 만날 때 생각하니까 эзэнтэй уулзах өдрөө бодвол 내가 잘못 생각했구나. үнэхээр би буруу бодож байна. 21절 보세요. 21-р эшлэл 허르니 두 번 읽어보세요. 2 удаа уншия. Зүрх минь гашуудан дотроо би цоо хатгагдах үедээ зүрх минь гашуудан дотроо би цоо хатгагдах үедээ 내 마음이 찔렸다라는 거예요. тэгэхээр зүрхэн дотроо хатгагдсан гэж байна. 아, 내가 왜 그렇게 생각했을까? Би ер нь яагаад тэгж бодож явсан юм болоо? 24절에 보면 За 24 дээрээс харуул. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니. Та намайг зөвлөгөөгөөрөө удирдах, хожим намайг сүр жавхланд угтан авна. 이 땅에서는 Энэ дэлхий дээр 내가 혹 주님의 말씀 따라 살지 못할 땐 징계도 하셔요. 책망도 하셔요. за энэ дэлхий дээр би эзний үгийг дагаж амьдрахгүй байх тохиолдолд эзэн намайг зэмлэн, эзэн намайг сахлагжуулна. 하지만 Гэхдээ 주님 만날 때 영광으로 영접한다는 거예요. эзэнтэй уулзах үед бол сүр жавхлан донд намайг хүлээн авна. 그걸 다시 깨달으니까 Тэгэхээр энийг дахин санаад ухаарангууд 마음이 찔렸다라는 거예요. энэ хүний дотор хатгагдсан гэж. 내가 주님을 위해서 살려고 했던 것, Тэгэхээр эзний төлөө би амьдрах гэж байсан. 악인을 봤을 때는 이거 별 헛되구나라고 생각했는데 Амьдрсан амьдралаа хорон муу хүний амьдралтай харьцуулаад харуул дэмий байжээ гэж бодтол 하나님의 말씀을 볼 때, харин бурхны үгийг хардал 하나님을 만날 때를 생각하니까 бурхантай уулзах мөчөө санангууд 그래, 영광으로 나를 영접하실 주님이 계시지. тийм шүү дээ сүр жавхланд намайг угтах эзэн маань байгаа штэ 그래서 마음이 찔렸다라는 거예요. гэдгийг санаад зүрхэн дотроо хатгагдсан гэж байна. 그렇게 돌이켰을 때 За ингэж эргэх үед 우리의 영혼이 힘이 나는 겁니다. бидний сүнс хүчтэй болдог. 그렇게 돌이키고 나면 주님께 더 가까이 가고 싶은 거예요. За ингэж эргэчихэл юм бол ийм болсон хүн эзэнтэй бүр ойр байхыг хүсдэг байна. 27절 보세요. 27 дугаар ишлэлийг харъя. 읽어드릴게요. Уншиж өгье. Учир нь харагтун танаас хол байгчд нь сөнөх болно. Танд итгэлгүй бүгдийг та устгасан билээ. 주를 멀리하는 자는 망하리니 그랬습니다. Танаас хол байгчд нь сөнөх болно гэж. 주를 멀리하는 자는 망해요. Тэгэхээр эзнээс хол байвал сүн. 그런데 Гэтэл 28절 28 дугаар ишлэл 여러분들 읽어보세요. та бүхэн уншаарай. 하나님께 가까이 하면 내게 복이라 그랬습니다. Бурханд ойр байх нь надад сайн гэж. 우리의 영혼의 양식은 За бидний сүнсний хоол бол 신헐은 шинэ хоол бол 새 몸의 새 양식은 за шинэ бие маань шинэ хоол бол. 이제 우리 몸도 새 몸이라고 생각하셔야 돼요. Тэгэхээр одоо бид нэр биеж шинэ болсон бие гэж бодох хэрэгтэй. 내 영혼만 새 것이라고 생각하지 마세요. Тэгэхээр сүнс маань шинжлэгдсэн гэж бодоод байлгүй. 내게 진짜 힘이 되는 것은 За үнэхээр надад хүч өгдөг зүйл бол 주님께 가까이 할 때예요. эзэнтэй ойр байх юм бол хүчтэй болдог. 말씀을 가까이 하고 Өгтэй ойр байж. 정말 말씀을 За үнэхээр үгийг 우리 오늘 여기 연주자들 연주했잖아요. за энд урдуур сая хөгжим тоглосон шүү дээ. 그러죠? Тийм ээ. 여기 와서 연주할 정도로 하면 얼마나 연습해야 될 것 같으세요? За энэ цуугаад хөгжим тоглох хэмжээнд юм бол хэр зэрэг бэлтгэл хангагдсан байх ёстой бол 닉사르? 닉사르? нэг сарал бэлдсэн байвал болох уу? 적어도 1년 이상 해야 돼요. За дор хаяж энэ хөгжмөө 1 жил одоо тоглолцсон байх хэрэгтэй. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 적어도요, 적어도. Багада. 요즘 우리 하라롱교에서 울음이 많습니다. За сүүлийн үед хар өрн чуулган дээр маань уйлж байгаа хүн олон байна. 왜요? Яагаад вэ? 잘하고 싶은데 Хичээгэлээдэг, 잘 안 돼. хичээгэлээдэг болдог. 그래서들 막 울어요. Тэрнээсээ болоод уйлж 가аж байгаа. 1년 가지고 투월도로 잘 할 수 있어요?
жилийн дотор л төгөлдрөөр сайн дардаг болчих уу? 자르갈? 포기하려고 했었지 옛날에. Өмнө нь болгочихсэн биз дээ. 또 울라 또. Ойлгож байна уу? 그런 고난이 있었으니까 이렇게 연주할 수 있는 거예요. Тэгэхээр тийм одоо зовлон тохиолдож байсан учраас одоо маш сайн тоглож чадж байгаа. 정말 제대로 연주하려면 За үнэхээр тийм ээ одоо ном ёс орон дарыг гэвэл 3년 이상 해야 됩니다. 3-аас дээш жил одоо тоглох хэрэгтэй бол. 그래야 정말 그 곡을 쓴 사람의 감정과 모든 것을 이해하고 전달해 줄 수가 있는 За 거예요. тэгэж үж нөгөө нотыг зохиосон, дууг нь зохиосон хүний сэтгэл хөдлөл тухайн одоо нотны утга учирыг нь бүгдийг нь тийм ээ илэрхийлж гаргах хэмжээнд хүрнэ. 자기도 은혜가 돼야 되고 Тэгэхээр тухайн хөгжимчин ч өөртөө нэгүсэл авна. 듣는 사람도 은혜가 돼야 되고 Тэгэхээр тэгж тоглож байгаа хүний тоглохыг нь сонсож байгаа хүмүүс ч нэгүсэл очдог. 더 중요한 건 За илүү чухал зүйл нь 하나님께 정말 영광이 돼야 되겠다라는 그 만족감이 있어야 되거든요. тэгэхээр бурханд л алдар нь болох ёстой гэсэн үнэхээр бурхан алдаршуулгадж л болоо гэсэн сэтгэл ханамж бас байх хэрэгтэй. 그러잖아요. Тийм биз дээ? 아니에요? Үгүй юу? 제가 지난주에 찬양제를 들으러 왔습니다. За түрүүчийн 7 хоногт магтан дууны үүсэлд оролцохоор ирсэн. 저기 11구역 앉은 14, 41구역 그쪽에서 제가 앉았어요. За 41-р dүүргийн 아루닉 11-р dүүргийнхний сууж байгаа тэр суудлын явцаа сууц. 첫 부텔 얘기 들으면서 제가 완전히 마음이 막 폭발했습니다. За хамгийн анхны нөгөө нэг тоглосон дуу болох бүтээлийг сонсоод сэтгэл маань дотроо одоо асаж эхэлсэн. 입이 다물어지지가 않았어요. ерөөсөө ам маань хомигдаг. 죄송합니다. Тавшлаарай. 중앙교회가 이 정도 되셨구나. Төв чуулган маань ийм хэмжээнд хүрсэн юм байна шүү дээ. 정말 하나님께 감사했어요. Бурханд их талархсан. 둘째 곡도 Хоёр дахь дуу нь 하나님께 영광 돌리기 위해서 тэгэхээр Бурханыг алдаршуулахаар 그 준비한 모든 것들 이게 우리 영혼의 새 양식인 겁니다. тэгэхээр Бурханыг алдаршуулахаар бэлдэж хийж байгаа бүхий л зүйл бидний сүнсний шинэ хоол байна. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 새 힘이 나잖아요. Тэгэхээр шинэ хүчтэй болж байгаа зү. 듣는 사람도 새 힘이 나고 Сонсож байгаа хүмүүс шинэ хүчтэй болж байна. 찬양하고 연주하는 사람도 새 힘이 나고 Магтан дуу дуулж байгаа, хөгжим дарж байгаа хүмүүс шинэ хүчтэй болж байна. 제일 힘이 나는 지휘자가 계시고 За тэгээд бүр тэр дунд хамгийн их хүчтэй болоод байгаа удирдаач нь бас байна. 어드락딱지 보기만 해도 힘이 나더라고요. Удирдаачийг харахад л ерөөсөө хүчтэй бол. 우리의 영혼은 За бидний сүнс 하나님이 새 힘을 주시는 그 일들이 있는 거예요. тэгэхээр бидний сүнсэнд шинэ хүчийг өгдөг Бурханы ажлууд байна. 하나님의 일에 동참할 때 Бурханы ажилд оролцох юм бол 새 힘이 나는 겁니다. шинэ хүчтэй болдог. 그 일을 위해서 준비할 때 새 За тэгэхээр тэр ажлын төлөө бэлдэх үед 힘이 나는 거예요. ажил зориулж бэлдэх үед шинэ хүчтэй болдог. 이제 하루는 교회 제 사택이 그 초등부 중고등부 바로 위에 있습니다. За хар ойрын чуулганд одоо миний амьдарж байгаа гэр дунд заал мөн баг заалны яг дээд давхарт нь байдаг. 아침 7시도 안 됐는데 와서 주일 아침에 연습하고 있어요. За 7 болоогүй хахад өглөө 7 цаг болоогүй хахад лесний өдөр өглөө ирээд нөгөө төгөлдрөөр дарах бэлтгэлээ хийдэг. 저희 자매하고 얘기합니다. За тэгээд их нэртэйгээ би ярьдаг. 아, 저거 누구 같다. За энэ нөгөө хин л ирсэн юм шиг байна да. 아, 저거 누구 같다. За энэ маань л ирсэн юм шиг байна да. 그리고 얘기할 때가 있어요. За ингээ хоорондоо ярих тохиолдол. 야호. 오늘따라 저 자매 울겠는데. 오늘따라 저 자매님 울게 생겼는데 어떡하지? Өнөөдөр тэр ихч маань уйлж гал байх шиг байх юм. Яанда. 야나. 들으면 이게 느껴져요. Тэр сонсох юм бол одоо тэр нь ингээд мэдрэгддэг байна. Шууд сонсогддог байна. 포기하지 말아야 되는데. За ингэж байгаа л болчих болохгүй юмсан. 그럼 뭐 비타민이라도 하나 가지고 내려갑니다. За тэгээд тийм мэдрэмж төрөх юм бол нэг витамин бариад доошоо буу. 새 힘을 얻기 위해서 하고 있는데 포기할까 봐. Тэгэхээр шинэ хүчтэй болох гол бол хичээгээл байна. Тэгж байгаад орхиод одоо шантарчихгүй тэгээд. 주님의 일에
주님을 가까이 할 때, 주님의 말씀에 가까이 할 때, 교제를 가까이 할 때, 봉사에 가까이 할 때 우리는 힘이 나는 겁니다. Тэгэхээр эзний төдөө бид нэр үйлдэх үед, хийх үед, эзний үгтэй ойр байх үед, мөн нөхөрлөлдөө, үйлчлэлдээ чуулган дотор хамт байх үед бид нэр шинэ хүчтэй болдог. 그게 우리의 새 양식이에요. Тэгэхээр энэ л бидний шинэ хоол байна. 새 양식. Шинэ хоол байна. 아셔요? Ойлгосноо? 그 쉽게 얻어지는 게 아니에요. Тэгэхээр амархан бидэнд өгөгддөг, олддог зүйл биш. 말씀 깨닫는 것도 쉽게 얻어지는 게 아니에요. Тэгэхээр энэ үг ухаарагдах нь ч амархан болдог зүйл биш. 다윗의 시를 한번 보십시오. За Давидын дуулуудыг хараарай. 얼마나 많은 고난을 당합니까? За тэр дунд хичнээн олон зовлон үйл явдал гардаг. 바울이 쓰신 글에 복음을 전하면서 얼마나 많은 고난이 있었습니까? Паулийн бичсэн захлууд донд ч сайн мэдээний төлөө маш олон амсан зовлонгууд нь гардаг. 고린도후서 1장에 보면 За 2-р Коринт 1-р бүлгээс харвал 살 소망까지 끊어졌다라고 하고 있어요. тэр амьдрах найдвар хүртэл тасарж байлаа гэсэн мэт. 그런데 그리스도의 사랑에서 누구도 끊을 수 없다라고 사도 바울이 글을 쓰고 있어요. Тэгтэл нөгөө талдаа Илч Паул Христийн араас биднийг хинт салгаж чадахгүй гэд загтал бичиж байна. 왜? Яагаад вэ? 예수님의 양식이 영혼을 건지는 거였던 것처럼 За Есүс сүнсийг аврах ажлаар хоололж явсан байна. 새로운 피조물이 된 구원받은 우리는 Тэгвэл шинэ бүтээл болсон аврагдсан бид нар 영혼을 살리는 그 일에 сүнсийг аврах ажил 함께 동참하고 хамт оролцож 함께 힘쓸 때 새 хамтдаа хүчээ зарах үед 힘이 나는 겁니다. бидэнд шинэ хүч өгөгддөг. 그게 그리스도인이에요. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүнд юм байдаг. 시편 За дуулал 37편 보겠습니다. 37-аас харъя. (1절) (2절) Дуулал 37-гийн 1-2 읽어드릴게요. уншиж өгье. Ёрмог үйлдэгчээс болж санаа бүзов. Бурууг үйлдэгчдэд бүү атаарах. Учир нь тэд удахгүй өвс шиг хорчин хадна. Ургамал ногоо шиг хагдирна. 행악자를 인하여 불평하여 말지어다. Ёрмог үйлдэгчээс болж санаа бүзов. 불의를 행하는 자를 투기하지 말지어다. Бурууг үйлдэгчдэд бүү атаарах. 그들은 За тэд 풀과 같이 속히 배임을 볼 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것입니다. удахгүй өвс шиг хорчин хадна. Ургамал ногоо шиг хагдирна. 하나님 앞에서 결국 이런 거예요. Тэгэхээр бурхны өмнө тэдний эц төгсгөл ийм байна. 우리는요. Харин бид 3절부터 8절까지 3-аас 8 хүртэл 여기서 한 절 여러분 한 절 읽어보세요. нэг ишлэлээр ээлжлэн уншия. Эзэнд итгэж сайныг үлд. Газар нутагт сууж үнэнч байдлыг хоолой болго. Эзэнд замаа даатах. Түүнд итгэж найд. Тэгвэл тэр биелүүлж өгнө. Эзэн дотор дуугүй байж түүнийг төвчээртэйгээр хүлээ. Өөрийнхөө замаар амжилт олгочоос хорон башаар явуулга биелүүлдэг хүнээс болж бүү игдүүц. 3절에 보면 3 дээр 여호와를 의뢰하여 선을 행하라 эзэнд итгэж сайныг үлд. 그의 성실로 식물을 삼을지어다 그랬습니다. Газар нутагт сууж үнэнч байдлыг хоолой болго. 하나님의 일에 동참하면서 Бурхны ажилд хамт оролцож 하나님의 이 일을 하시는 거 보고 양식을 삼으라는 겁니다. тэр бурхан тэр ажлыг өөрөө хийж байгааг хараад үүнийг хоолой болгоо гэж. 4절에 4 дээр 여호와를 기뻐하라 그랬습니다. эзэнд баярлагтун гэж. 5절에 5 дээр 너희 길을 여호와께 맡기라 그랬습니다. эзэнд замаа даатах гэж. 7절에 7 дээр 여호와 앞에 잠잠하고 참아 기다리라. эзэн дотор дуугүй байж түүнийг төвчээртэйгээр хүлээ. 야, 주님을 기쁘시게 하는 일을 하고 있다라고 하면 Тэгэхээр эзэн баярлах ажлыг би хийж гинэ гэвэл 나의 기도가 миний залбирал 끝내는 이루어진다는 거예요. эцэст нь биелнэ гэдгийг хэлж байна. 우리 중앙교회는 청년들이 많이 있습니다. За төв жуулган маань олон залуучуудтай 청년들 залуучууд 어떤 힘으로 살아갑니까? ямар хүчээр амьдарч байна вэ?
여러분이 준비하는 모든 것들이 Тэгэхээр та бүхний бэлдэж байгаа бүх зүйл 하나님께 영광 돌리는 그 일에 목적이 맞춰지길 바래요. тэгэхээр бурхныг алдаршуулна гэсэн зорилготой хийгдэж байгаасаа гэж хүсэж байна. 그럼 하나님이 새 힘을 주실 겁니다. Тэр үед бурхан шинэ хүчийг өгнө. 그리고 그 일에 정말 열심히 하십시오. Тэгээд тэр ажлаа хийхдээ үнэхээр хичээнгүйлэн хийгээрэй. 봉사의 어머니들도 Аавууд маань, ээжүүд маань 정말 주님을 위해서 하는 그 모든 일들이 эзний төлөө гээд хийж байгаа бүхий л зүйлүүд 자매님들 가정 일이 эгчнэрийн маань хувьд одоо ар гэрийнхэн ажил, 아버지들 직장 일이 аавуудын хувьд ажил төрлөн 정말 주님에게 영광 돌리는 그 일을 목적으로 두고 산다면 үнэхээр эзнийг алдаршуулна гэсэн зорилготойгоор байгаа газараа хөдөлж амьдрвэл 하나님이 새 힘을 주실 거예요. бурхан тэр хүнд шинэ хүчийг өгнө. 혹 어려움이 있어도 Магад хэцүү зүйл байж болох ч 정직하고 하나님을 기쁘시게 하는 그 삶 속에서 산다면 бэрхшээл байж болох боловч тууштай мөн шударгаар тэгж амьдарч явбал 잠잠히 참고 기다리시고 성실하게 일하셔요. дуугүй байж бас түүнийг төвчээртэйгээр хүлээгээд үнэн шударгаар ажиллаа хийгээд амьдрал. 하나님의 방법으로 하나님이 해결해 주실 거예요. Тэгж амьдрах үед бурхан өөрийн аргаар туслах бол. 인생의 삶에서 За амьдрангаа 세상 사람을 바라보고 나의 신앙생활을 바라보면서 амьдралдаа ертөнцийн хүмүүсийг хараад өөрийнхөө итгэлийн амьдралыг хараад 뭔가 궁금하신 분들이 계시다면 за олон зүйлийг тийм ээ мэдхийг хүсэж байгаа сэтгэлд нь олон тийм ээ асуулт төрөөд байгаа хүмүүс 시편 37편과 시편 73편을 깊이 묵상해 보십시오. дуулал 73 73 고친 달른 거로 37 болоод 73 дугаар бүлгийг сайн тунгаан бодоод үзээрэй. 똑같아요. Адилхан байна. 고친 달른 거로. 여러분들 마신이 또가루라고 생각해 보셔요. 고친 달른 거로. 그런 번호 좋아하죠? Ийм дугаар дуртай байс тээ. 달른 거로 고친 달러 해도 돼요. 73 37 байсан ч болж байна. 그럼 인생의 문제가 해결이 될 거예요. За тэгэх юм бол амьдралын тань асуудлууд шийдэгдэнэ. 욥기에도 나옵니다. За Йов номдорч гарч байна. 이 세상 사람들이 악인이 왜 잘 되느냐? Энэ ертөнцийн амьдрдаг буруутууд хормон хүмүүс яагаад дэвжээд байна вэ? Амжилттай байгаад байна. 이 세상만 생각하면 안 됩니다. Тэгэхээр энэ ертөнцийг л бид нэр бодоод байж. 우리는 영원히 살 사람이에요. Бид нэр мөнхөд амьдрах хүмүүс. 영원을 보고 생각해야 되는 겁니다. Тэгэхээр мөнхийг харж бодох хэрэгтэй. 그러면 내가 주님을 위해서 하는 모든 것들이 헛되지 않다는 걸 깨닫고 힘이 날 겁니다. Тэгвэл эзний төлөө хийж байгаа бүх зүйл маань дэмий хоосон биш гэдгийг би ухаарах болно, мөн хүчтэй болно. 한 영혼이 구원받는 일을 위해서 Тэгэхээр нэг сүнс аврагдахын төлөө 내가 찬양을 하든 би магтан дуулдагч бай, 악기를 준비하든 эсвэл хөгжим тоглохоор бэлддэгч бай, 밥을 준비하든 хоол бэлддэгч бай. 모든 것들이 Бүхий л хийж байгаа зүйлс 너무나 귀한 겁니다. үнэхээр үн цэнтэй. 구원의 우물에서 내가 물을 깃는 일에 동참하는 거예요. Тэгэхээр авралын худгаас ус татах ажилд би хамт оролцоод явж байна гэсэн үг. 이사야서 Исая 12편입니다. 12 12장. 12 дугаар бүлэг. (2절) (3절) Исая 12-ийн 2 3 같이 읽어보죠. хамт уншия. Үзэгтэн бурхан бол миний аврал, би итгэн, тиймээс би үл айн. Эзэн бурхан бол миний хүч, миний дуу. Тэр надад аврал болов гэх болно. Та нар авралын худгаас баяртайгаар ус татна. 보라 하나님은 나의 구원이시라. Үзэгтэн бурхан бол миний аврал. 내가 의뢰하고 두려움이 없으리니 주여 나의 힘이시며 나의 노래시며 나의 구원이시미로다. Би итгэн, тиймээс би үл айн. Эзэн бол миний хүч, миний дуу. Тэр надад аврал болов гэх болно. 정말 주님의 구원을 받은 그리스도인들이 Тэгэхээр эзнэр аврагдсан Христэд итгэж хүмүүс 기쁨으로 구원의 우물들에서 물을 기르리로다 그랬습니다. авралын худгаас баяртайгаар ус татна гэж. 이스라엘의 샘은 약 30m 이상 밑으로 깊게 파져 있다고 해요. За Израиль дэх худаг 30-аас дээш метрт доош ухагдсан байдаг гэж байна. 그 물을 기는 게 쉽지 않습니다. За тэр усыг дээш татаж гаргах амаргүй. 같이 할 때 힘이 나는 거예요. Харин хамт татах юм бол боломжтой. 영혼이 구원받는 곳, Тэр сүнс аврагдах
여기서 샘으로 표현했습니다. За 우물. сүнс аврагдах газрыг энд худаг гэж хэлж байна. 새 생명이 태어나는 곳. Тэр шинэ ам бий болж байна, төрж байна. 그곳에 내가 함께하고 Тэр газарт би хамт байж 함께 힘을 합할 때 хамтдаа хүчээ зарцуулах үед 나도 힘이 나는 거예요. би эргүүлээд дахин шинэ хүчтэй байна. 왜요? Яагаад вэ? 하나님 앞에 그것은 너무나 극히 아름다운 일이기 때문에요. Тэр бурхныг харахад тэр тэгж хийж байгаа ажил юутай ч харьцуулжгүй хамгийн үнцэнтэй ажил учраас. 5절. За 5 дугаар ишлэл 이사야 12장 5절. Исая 12-ийн 5 같이 읽어봐요. хамт уншия. Гайхамшигыг үйлцэн эзнийг магтандуул. Газар дэлхий даяар түүнийг мэдүүл. 여호와를 찬송할 것은 극히 아름다운 일을 하셨음이니 그랬습니다. Гайхамшигыг үйлцэн эзнийг магтандуул гэж байна. 극히 아름다운 일. Гайхамшигыг үйлцэн. 하나님 보시기에 극히 아름다운 일. Тэгэхээр бурхны хувьд гайхамшиг зүйл. 하나님 보시기에 가장 큰 일. бурхны хувьд хамгийн агуу ажил. 영혼이 구원받는 일이잖아요. Тэр бол сүнс аврагдах байна. 내가 구원받는데도 Тэгэхээр би аврагдахад 우리 자신이 구원받는데도 Тэгэхээр миний авралын төлөө 누군가의 그 수고들이 있었어요. олон хүн золиослсон баг. 그러죠? Тийм биз дээ хөдөлмөрлсөн байна. 기쁨으로 고난들을 이기고 나를 구원받는 일에 최선들을 다하셨을 거예요. Тэгэхээр би аврагдахын тулд миний авралын төлөө олон хүмүүс баяртайгаар золиослсон, мөн зовсон байгаа, хөдөлмөрлсөн байгаа. 얼마 전에 За хэсэг хугацааны өмнө 한국 선교팀이 한국 명절 때 왔다 가셨어요. за баярын үеэр Солонгос дахь баярын үеэр Солонгосоос сайн мэдээний багийнхан ирсэн. 그리고 이곳에 오셔서 함께 전도해서 추계 수양의 전도에서 같이 참석하셨습니다. За тэгээ Монголд ирж сайн мэдээг тараагаад намрын семинарт сайн мэдээ тараасан хүмүүсээ аваачиж оролцуулсан. 그분들 중에 Тэр хүмүүс донд 제가 구원받기 전에 함께 있었던 구역 식구들이 오셨어요. за аврагдахаас маань өмнө намайг аврагдахаас өмнө нэг дүүрэгт байсан ахын дүүс маань хурж ирсэн байгаа тэр үед. 제가 말씀을 들었는데 구원은 못 받았어요. Тэр үед би нэг дүүрэгт хамт байсан боловч үг сонсоод аврагдаагүй л 저희 байсан. 자매는 구원을 받았어요. Эхнэр маань аврагдчихсан. 두 아이 막 젖먹이고 설사하는 두 아이 끌고 막 다니는 거예요, 교제를요. За тэгэхээр эхнэр маань тийм ээ сүүгээр нь хооллол хоёр охиноо за тэгэл гүйлгээл байна. Тэр хоёр охиноо ингээл аваад яваад байгаа байхгүй юу? Зөндөө. 아이들 설사하면 그냥 집에서 있어야 Тэг 되잖아요. хүүхдүүд чинь гүйлгээд байх юм бол уул нь гадагшаа гарахгүй гэртээ байлгах ёстой. 감기 들리면 집에 있어야 되잖아요. Ханаа дүрчих юм бол гэрт нь байлгах ёстой. 죄송합니다. Уушлаарай. 그때 제 생각을 말씀드릴게요. За тэгэхээр тухайн үед би ямар бодолтой байснаа хэлье. 이 여자 미쳤어. Энэ эмэгтэй чинь галзуурч 애들 죽이겠어. хүүхдүүд аллаа. 안 죽고 살아 있잖아요. Үхээгүй амьд байгааз. 그런데 2살, 3살 데리 아이들 막 얹혀 들고 두 애들 데리고 교제를 다니는 거예요. 2, 3 настай жоохон хоёр охиноо дагуулаад нөхөрлөнөө гэж нөхөрлөл рүүгээ яваад байгаа. 야, 드디어 미쳤다. Галзуурчжээ. 죄송합니다. Уушлаарай. 제가 핍박을 했어요. Та би хавцсан. 눈도 부릅떴어요. 눈도 막 이렇게 크게 떴어요. Нүд их том харж байсан, муухай харж байсан. 밥상도 한 번 어떻게 했어요. Хоолныгоо ширээг бас нэг тэгсэн явдал бий. 모 누후루. 그런데 뭔가 있는 것 같아. Тэгтэл цаана бас нэг юм байгаа л ах шүү. 저는 이 성경 듣고 말씀 듣고 깨닫지 못하니까 너무 힘든 거예요. Тэгэхээр би нөгөө Библийн үгийг сонсоод байдаг ухаарч чадахгүй яваад байсан учраас эхнэрийн маань тэр байдал надад үнэхээр хэцүү санагдсан. 주일 되면 머리가 아파요. Эзний өдөр болоо бүтэнсэн болоо толгой өвд. 예, 산에 가고 싶은데, Ууланд гармаар байдаг. 운동하러 가고 싶은데, Гадагшаа гарч дасгал хөдөлгөөн хиймээр байдаг. 그거 못 하고 교회 간다니까 막 머리가 아픈 거예요. 머리가. Тэгэхээр тийм зүйлсээ хийж чадхааргүй болоод сүм рүү явна гингүүт толгой өвдөж байгаа. 진짜 아팠어요. Нэр өвдсөн. 여기 아픈 분 계셔요? Толгойд өвдөж байгаа хүн байна уу? 제가 위로해 드릴게요. 저 찾아오세요. Тэгээ би таныг тайлгаруулж өгье. Над дээр ирээ. 제가 솔직히 구원 못 받아서 그렇게 머리가 아팠던 거예요. За илэн далангүй хэлэхэд би тэр үед аврагдаагүй байсан учраас л толгой маань өвдөж ирсэн. 왜? Яагаад? 영혼의 양식이 하나님의 일이 내 양식이 안 되니까. Тэр сүнсний маань хоол биш учраас Бурхны үг миний сүнсний хоолж болохгүй байгаа учраас. 내 힘이 안 되니까 머리가 아픈 거예요. Тэгэхээр хүч надад өгөхгүй байгаа учраас тэр үед толгой өвдөж байгаа. 근데 제가 구원받았어요. Гэхдээ би аврагдсан.
그리고 지금까지 교제 나갔는데 머리 아파서 나간 적 한 번도 없어요. Гэхдээ өдийг хүртэл нөхөрлөлдөө оролцохдоо толгой өвдөд орсуудаа нэгч байхгүй. 왜? 나에게 힘이 주는 양식이니까. Яагаад вэ? Тэр надад хүчийг өгч. 여러분 바뀌었잖아요. 그렇게 해요. Тэгэхээр тэгж өөрчлөгдсөн шүү дээ та бүхэн. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 하나님의 일에 정말 사모하고 하나님의 일에 말씀대로 되겠다는 믿음이 있는 사람과 믿음이 없는 사람의 차이가 있습니다. Тэгэхээр бурхны үгэнд үнэхээр итгэж хүсэн тэмүүлж санагалзаж бурхны ажилд оролцдог хүн болоод тэгэлгүй оролцдог хүн хоёр ялгаатай байдаг. 어떤 차이가 있을까요? Ямар ялгаатай бол 엘리야가 за Илия 열왕기하 2장에 보면 승천할 기약이 갖고 왔습니다. за 2дугаар хаад 2дугаар бүлэг дээрээс харуул дээш өргөгдөх хугацааны ойрцсон. 그래서 길갈에서 이제 엘리사와 함께 나갑니다. За Гэлгалаас Илишаг дагуулад гардаг. 엘리야가 엘리사에게 너는 여기 그냥 있어라 그랬습니다. За Илия Илишад чи эндээ үлд гэсэн. 그때 엘리사가 뭐라고 합니까? Тэр үед нь Илиша юу гэдэг вэ? 열왕기하 2장 보죠. За 2дугаар хаад 2дугаар бүлгээс харъя. 이 장 2절 2дугаар хаад 2-ын 2 같이 읽어요. уншия. Илия Илишад эзэн намайг битэл хүртэл илгээсэн учраас чи энд үлдээж гэсэн боловч Илиша эзэн амьд бас таны амиар тангаргалыг би таныг орхихгүй гэв. Тиймээс тэд битэл рүү яв. 예, 뭐라고 했습니까? Юу гэж байна? 여호와의 사심과 당신의 혼을 삶을 가르쳐 맹세하노니 내가 당신을 떠나지 아니하겠나이다. Эзэн амьд бас таны амиар тангаргалыг би таныг орхихгүй. 그렇죠? Тийм байгаас тийм. 4절에 또 보면 4 дээрээс нь харуул бас 같이 읽어봐요. уншия. Илия түнд Илиша эзэн намайг Ирихо руу илгээсэн учраас чи энд үлдээж гэсэн боловч Илиша эзэн амьд бас таны амиар тангаргалыг би таныг орхихгүй гэж хэлв. Тиймээс тэд Ириход ирлээ. 자, 나를 베델로 보내신다. Намайг Бетел рүү илгээсэн. 너는 여기 있어라. Чи эндээ үлд. 엘리사가 동일한 말을 합니다. Илиша адил зүйлийг хэлж байна. 6절에 보면 За 6 дээрээс харуул. 하나님 나를 요단으로 보내신다. Бурхан намайг Йордан руу илгээсэн. 엘리사가 또 동일한 말을 합니다. За тэр үед Илишагийн хариулт адилхан байна. 결국 요단강이 갈라지고 같이 건너갑니다. За эцэст нь Йордан зогсож за гаталт гардаг баг. 그리고 하나님이 엘리사를 불말과 불병거로 데려가셔요. 올려가셔요. Гатсны дараа Бурхан морд болоод галт тэргүүдээр Илияг аваад явдаг. 얼마나 놀라워요? Тэр энэ үнэхээр гайхалтай байгааз. 그런데 그 당시에 Тухайн үед 엘리사의 생도가 많았어요. Илишад 엘리야의 생도가. Илияд олон шав байсан. Олон иш үзүүлэгч шав байсан. 그들이 다 알아요. Тэгэхээр иш үзүүлэгч шав нарын хувьд бүгд мэдэж байна. 엘리야를 하나님이 위로 들러 올라가신다면 Илияг Бурхан дээш аваад явна гэсэн тийм бий. 엘리사 그거 당신 알아요? Илиша та энэ талаар мэдэж байна уу гэж. 알아. Мэднэ. 베델에서도 Бетелдч, 요단에서도 Йордантч, 여리고에서도 Ириходч. 동일하게 이야기들을 합니다. Тэгэхээр адил зүйлсийг ингээл яриад байгаа. 3절 3 읽어드릴게요. 3-ыг уншиж өгье. Тэгтэл Бетел дэх иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд Илиша руу гарч ирээд түүнд эзнийг тань өнөөдөр таны хажуугаас эзэн авч явах болно гэдгийг та мэдхүү гэж хэлв. Илиша хэлэхдээ тийм ээ би мэднэ дуугүй байх түнг. 5절도 읽어드릴게요. 5-ыг уншиж өгье. Ирихо дэх иш үзүүлэгчдийн хөвгүүд Илишад дөхөн ирээд түүнд эзнийг тань өнөөдөр таны хажуугаас эзэн авч явах болно гэдгийг та мэдхүү гэж хэлв. Илиша хариулахдаа тийм ээ би мэднэ дуугүй байх түн гэв. 7절 다 같이 읽어봐요. 7-ыг хамт уншицгаая. Тэр хоёрыг Йордны тэнд зогсож байтал иш үзүүлэгчдийн хөвгүүдээс 50 хүн ирж харалдаа зайдуу зогсов. 선지자의 생도 50인이 가서 멀리 서서 바라본다라고 돼 있죠. Иш үзүүлэгчдийн хөвгүүдээс 50 хүн ирж харалдаа зайдуу зогсов гэж. 자, 결국 За эцэст нь 엘리야가 승천하고 за Илия дэш өргөгдөөд 엘리야가 다시 요단을 가르고 건너옵니다. явсны дараа Илиша дахиад Йордны гатлаад гарч ирдэг. 그때 놀라운 일이 있어요. За тэгэхээр тухайн үед их гайхалтай зүйл болсон. 2장 15절 16절 2-ын 15 16
같이 읽어봐요. Хамт уншицгаая. Эрийнхөө дэх иш үзүүлэгчдийн хүүгүүд түүнийг холоос хараад Илиягийн сүнслэг хүч Элиша дээр буужээ гэв. Тэд түүнтэй уулзахаар ирж түүний өмнө газарт доош мэхив. Тэд түүнд харагтун таны зарц нарын хамт 50 хүчит ир байна. Тэдэнд явж таны эзнийг хайхыг зөвшөөрөөч. Эзний сүнс түүнийг өргөж яваад аль нэг уулан дээр эсвэл аль нэг хөндий рүү хаясан байж магадгүй гэлээ. Элиша бүү илгээгтэн гэж хэлв. 이 말씀 읽을 때 어떠세요? За энэ үгийг уншсны дараа ямар байна? Ямар 이 санагдчих? 사람들이 그냥 일반 사람이 아니에요. 선지자의 생도들이에요. За энд ингээ ярилцаад байгаа хүмүүс бол энгийн хүмүүс биш, иш үзүүлэгч хүмүүс байна. 그러죠? Тийм байгаас тээ. 엘리야가 지금 불먹을 분벽을 타고 올라가는 거 봤어요. За Илия нөгөө галд морь тэргүүд тэрэгтэй дээш өргөгдөд явахыг тэд харсан. 그럴 거란 것도 알고 있었어요. За тэгхийг ч өмнө нь мэдж байсан. 그리고 봤어요. Тэгээ харсан. 그리고 하는 이야기가 뭡니까? Харсныхаа дараа юу гэж байна вэ? 엘리야가 어디 멀리 가다가 지금 떨어져 죽었을 거다. За Илия тиймээ дээш өргөгдөд явж хагаад хол явж хагаад тэд дундаа унаад өгсөн байгаа хаа. 거기 15절 마지막에 보면 15-ийн төгсгөл хэсгээс харуул. 엘리사한테 와서 엎드렸다 하면 막 놀라운 이야기예요. За Элиша дээр хурж ирээд мэхий гэдгийг нь харуул үнэхээр гайхмаар байгаа юм. 그런데 За тэгтэл 엘리야 시체 찾으러 가야 된다는 거예요. Илиягийн цогцыг хайхаар хөдлөё гэж. 가지 말라 그랬어요. Тэгтэл Элиша битгий яваа гэсэн. 근데 엘리사가의 얼굴이 뜨뜻해지도록 막 권했다고 돼 있어요. За тэгтэл Элишаг айгүйцтэл нь ятгсан гэж байна. 그래서 가봐라 그랬어요. За тэр үед нь яв гэсэн. 3일 동안 찾았는데 못 찾았어요. 3 өдөр Илиягийн цогцыг хайсан ч тэд олоогүй. 엘리사가 뭐라고 했습니까? Элиша юу гэсэн? 내가 가지 말라고 했지 않느냐. Тэгэхээр бүү юу гэж хэлсэн шүү дээ. 엘리야 지금 어디 계신 줄 아니? Тэгэхээр Илия одоо хаана байна? 어디 계셔요? Илия хаана байгаа вэ? 마태복음 17장에 계시잖아요. Матай 17 дээр байгаа. 엘리야하고 모세하고 예수님하고 교제하고 있잖아요. За Илия, Мосе, Есүс гурав ярилцж байгаа. 그러죠? Тийм биз дээ? 믿고요 뭐. 왜 이 말씀 드리는 줄 아세요? За яагаад энэ үгийг хэлж өгч байна гэж? 내 새 양식은 За миний шинэ хоол бол 하나님의 말씀대로 모든 것이 된다는 믿음 가운데 за Бурхны үг бүгд биелэгдэнэ гэсэн итгэлд. 내 생각이 아니라 Тэгэхээр миний бодол биш. 하나님의 말씀 Бурхны үг 그리고 교회가 가는 방향에 내가 적극적으로 참여하면서 순종하고 합심하는 거예요. Бурхны үг хаашиг нь чуулган маань хаашиг нь үүнд нь би итвэхтэйгээр бүрэн сэтгэлээ зориулаад хамт оролцох нь. 우리가 살아가면서 За бид нэр амьдрангаа 신앙생활 1개월, 5개월, 1년 하면 어떤 마음이 듭니까? за итгэлийн амьдраад 1 сар, 2 өнгөрлөө, 5 сар, 1 жил өнгөрлөө тэгвэл ямар сэтгэлтэй болдог вэ? 아, 내 믿음이 좀 성장했으면 좋겠다. За итгэлээр өсөхийг хүсэж байна. 그런 마음 들어요, 안 들어요? Гэсэн сэтгэл төрдөггүй юу? 안 들죠? Төрөхгүй байгааз. 들잖아요. Төрдөг штэ. 어떻게 해야 될까요? За тэгвэл яах ёстой вэ? 누가복음 17장 보겠습니다. Лук 17-аас харцгаая. (17장 5절) Лук 17-гийн 5 같이 읽습니다. хамт уншицгаая. Элчнэр эзэнд итгэлийг маань өсгөж өгөөч гэхэд 예, 사도들이 элчнэр 우리 믿음을 더하소서 하고 주님께 부탁을 했어요. эзнээс итгэлийг маань өсгөж өгөөч гэж гуйсан байна. 그러죠? Тийм байгаас тээ. 그 주님이 뭐라고 말씀하십니까? Эзэн тэгвэл юу гэж хариулсан бэ? 6절 같이 읽어봐요. 6 хамт уншия. Эзэн та нарт гичний үр төдийхөн итгэл байхад л энэ ялан модонд үнцээрээ сугарч тэнгист урах гэсэн ч тэр дагхал болно. 예. 너에게 겨자씨 하나할 만한 믿음이 있었다면 그랬습니다. Та нарт гичний үр төдийхөн итгэл байхад л гэж. 이 뽕나무들어 뿌리가 뽑혀 바다에 심기오라 하였을 것이요. Энэ ялан модонд үнцээрээ сугарч тэнгист урах гэсэн ч тэр дагхал болно. 그것이 너에게 순종하였으리로다. Дагах болно гэж байна. 뽕나무는요. За ялан мод гэдэг нь 뿌리가 굉장히 넓게 깊게 박히는 나무예요. за ялан модны үнц нь их урт бас гүн суугддаг байна. 야, 그게 내가 기도하면 이게 뽑혀가지고 바다에 심기올까? Тэгэхээр би залбирал гэвэл ийм үндэстэй мод суглагдаад тэнгис суулгагдах болов. 그럴 수 있을까? Тэгэх боломжтой болов.
이 뿌리가 뭔지 아세요? За үндэс гэдэг байгаа нь юу хэлж байгааг гэдгийг мэдэх үү? 내 생각, 나라는 거예요, 다. Тэгэхээр миний бодлыг хэлж байна. Намайг өөрийг маань хэлж байна. 여러분, 우리의 믿음이 성장하는데 방해되는 거 무엇이 뭐 있냐면 나라는 생각이에요, 나라는 생각. Тэгэхээр бид нэр итгэлээр өсөхөд саад болдог зүйл нь би өөрөө байна. Миний бодол байна. 내 생각이에요. Миний бодол. 그 50인의 생도가 얘기했잖아요. За нөгөө нэг 50 иш үзүүлэгч хүүгүүд хэлсэн. 어떻게 엘리야가 들려서 하늘로 올라가냐? 떨어졌지. Тэгээ Илия яаж дээш өргөгчөө тэгээд яваад идэм бэ? Тэр дундаа унсан л байж таар. 믿음이 없는 거예요. Итгэлгүй байна. 구원받지 못한 사람들은요. Аврагдаагүй хүмүүс, 구원에 확신이 없는 사람들은요. аврагдсан гэх баталгаагүй хүмүүс, 진짜 부활이 있어? бат итгэлгүй хүмүүс үнэхээр дахин амьлах юм уу? 확신이 없어요. Амьлах болов гэсэн бат итгэл байдаггүй. 그냥 그렇게 그런 일이 있었나 보다. Нэг тийм үйл явдал болсон юм шиг байна. 예수님 부활하셨나 보다. Есүс дахин амьлсан юм шиг байна. 그분이 하나님이라는 믿음이 안 생기는 거예요. Тэгэхээр Есүсийг бурхан гэх итгэл бий болдоггүй. 내 생각 때문에, 내 생각 때문에. Өөрийнх нь бодлоос болоод. 내 지식 때문에. Тэгэхээр өөрийн мэдлэгээс болоод. 자기가 알고 있는 지식, 자기가 생각하고 있는 범위 때문에 안 되는 거예요. Тэгэхээр өөрийн мэдж байгаа мэдлэгээс нь болж байна. Өөрийнх нь бодлын хэмжээ хүрээнээс болж байна. 나라는 생각의 뿌리 때문에 그런 거예요. Тэгэхээр өөрийнхөө бодлыг төвлөөд байгаа тэр үндэснээс болж байна. 내 신앙에 가장 방해되는 것이 내 생각이에요. Тэгэхээр итгэл маань өсөхөд хамгийн том саад болдог зүйл нь миний бодол байна. 하나님이라면 하시겠다. Бурхан юм бол хийн штэ. 여기 바다가 어딜까요? За энд тэнгис гэдэг нь юу хэлж байна вэ? 바다가 Тэнгис нь 이 세상이에요. энэ дэлхийг хэлж байна. 이 세상에 복음을 전할 때가 얼마나 많습니까? 복음을 전해야 될 곳이. За энэ дэлхий дээр сайн мэдээг тарах ёстой маш олон газар байна. 복음을 들어야 될 사람들이 얼마나 많습니까? Сайн мэдээг сонсох шаардлагатай олон хүн байна. 이 세상에 나가서 왜 살아요? Бид нар энэ нийгэмдэр энэ дэлхий дээр яах гэж амьдарч байна? 복음을 전하기 위해서요. Сайн мэдээг тарах гэж. 그러죠? Тийм биз дээ. 그곳에 내 삶이 가보란 얘기예요. Тэгэхээр амьдрал маань ийм зорилготойгоор явах хэрэгтэй гэж байна. 내 가정, За гэр бүл маань, 내 학교, сургууль, 내 직장, мөн ажил маань. 세상이에요. Энэ бол эдгээр зүйлс ертөнц тэнгис байна. 내가 뿌리가 뽑혀서 복음을 전하러 가야 될 곳이라는 겁니다. Тэгэхээр би үнцээрээ суглагдаад очиж сайн мэдээг тарах ёстой газрууд. 정말 하나님의 사람이 됐다면 Үнэхээр бурхны хүн болсон бол 내 생각이 이게 아니라 주님의 말씀에 정말 내가 순종해야 되겠다. тэгэхээр бодлоо түрүүнд тавих биш, эзний үгийг түрүүнд тавиад эзэн айлцсан бол би дагъя. 심지어 За бүр цаашлаад 거기 7절부터 10절까지 보면 7-оос 10 хүртэл харуул 이런 말씀이 있어요. ингэж гарч байгаа. 7절 8 나눠서 읽을까요? 7절부터 10절까지. 7-оос 10 хүртэл ээлжилж уншия. Та нараас хэн нэгэн тариаланг чинь эрхэлдэг юм уу? Малыг чинь хариулдаг боолтой байгаад боолоо талбайгаас эрэхтэн даруй орж хооллохоор суу гэж хэлэх үү? Тушаасныг нь гүйцэтгэсний төлөө боолоо илүүгээр таалдаггүй биз дээ. 종이 있습니다. За боол байна. 양을 치거나 밭을 간다고 돼 있습니다. За тариалан эрхэлдэг эсвэл мал 이제 малдаг. 돌아왔어요. За энэ хүн ажиллаа хийж байгаад эргэж ирсэн байна. 주인이 뭐라고 할까요? Эзэн юу гэх вэ? 수고했다 쉬어라 먹어라 그럴까요? За чи их олон зүйлийг хийлээ. Амраад идээрэй гэх үү? 아니 나를 위해서 먹을 걸 준비하라 그랬다고 돼 Үгүй 있어요. надад идэх юм бэлдээ гэж хэлнэ. 그때 종이 어떻게 됩니까? Тэр үед нь боол нь юу гэх нь вэ? 야 우리 주인님 너무하셔. Эзэн арайд эндүү юм аа. 내가 이렇게 힘들게 일하고 왔는데 Зовж ажил хийж ирж хахад. 왜 이 말씀이 있을까요? За яагаад энд ийм үг гарч ийнэ вэ? 우리가 이 땅에서요 Бид нар энэ дэлхий дээр 참 힘들게 삽니다. их зовлонтой амьдардаг. 그러죠? Тийм биз дээ. 가정에서, 직장에서, 학교에서 정말 힘들게 살아요. Та гэр бүл дотрооч, ажил дээрээч, сургууль дээрч гэд олон зовлон донд амьдардаг. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 그게 주가 돼야 될 걸까요? 복음을 전하는 게 정말 주인가요? За тэгэхээр эдгээр зүйлсэл голч маань болоод тийм ээ гол зүйл нь болоод явах хэрэгтэй юу? Эсвэл сайн мэдээг тараах маань миний гол зүйл болоод явах хэрэгтэй юу?
내 삶 속에서 Тэгэхээр амьдралд маань 한 영혼이라도 건지는 것이 가장 중요한 일이고 내가 진짜 그 일을 하기 위해서 이제 살아남아 있다. тэгэхээр нэг сүнсийг аврах нь л энэ амьдралын маань хамгийн том зорилго үн цэн нь байна. Үүнийг төлөөл би яг одоо амьдраад явж байна. 그게 내 양식이다. Энэ нь л миний хоол юм аа. 주님이 말씀하신 것처럼 Эзэн айлцсан шиг 나의 양식은 따로 있다라고 했습니다. тэгэхээр миний хоол тусдаа бий гэсэн. 보내신 자의 일을 다 이루는 일이다. Тэгэхээр илгээсэн нэгний хүслийг гүйцэлдүүлэх нь миний хоол. 영혼을 구원하는 일. Сүнсийг аврах ажил. 내 영혼과 삶에 힘이 되는 일은 Тэгэхээр сүнсийг маань энэ амьдралд маань хүч өгж байгаа ажил бол 이 말씀에 순종하는 거예요. үгэнд дуулууртай хандах нь байна. 여러분요. 엄마가 아기를 낳습니다. Дадаа хүн ээж хүн хүүхдээ төрүүллээ. 죽음을 각오하고 아이를 낳잖아요. Тэгэхээр өөхөх шийдвэр гаргаж их хүн хүүхдээ төрүүлдэг. 그러죠? Тэгдэг үстэй. 그런데 아이를 낳고 아이를 자라는 모습을 보면 어떻습니까? Гэхдээ хүүхэд нь төрөөд гарч ирээд өсөж том болж байгааг нь харвал ямар байдгүй. 네, 그 아픔을 다 잊는다고 돼 있어요. Тэгэхээр төрөх хөвдөлтөө бүгдийг нь мартдаг гэж байна. 우리에게는 Бидэнд 한 영혼이 구원받고 내가 이제 이 복음을 위해서 살아가겠다 결심하고 살아가는 그 모습 보면 가장 힘이 있는 겁니다. тэгэхээр нэг сүнс аврагдаад сайн мэдээг тараах зорилготойгоор амьдарж байгаа төрхийг нь харуул бид хүч авдаг. 그러잖아요. Тэгдэг үстэй. 그 일에 순종하는 것, Тэгэхээр энэ ажил дуулууртай байж байгаа. 주님을 더 기쁘게 하는 것, Эзнийг улам илүү баярлуулад явж байгаа. 그게 나의 기쁨이고 나의 힘이 되는 겁니다. Тэр нь бас миний хүч болдог байна. Миний баяр хөөр болдог. 그렇게 살아보면 알아요. За ингэж амьдарч үзвэл баярлдаг. 잘 보세요. За сайн хараарай. 엘리야가 들려 올라갈 때 Илия дэш өргөгдөх үед 안다라고 한 사람들 안 따라갔잖아요. за Илия өргөгдөхийг мэднэ гэж байсан хүмүүс дагаж яваагүй. 그렇죠? Тийм биз дээ. 아는데 안 따라갔어요. Мэдж байгаа хэрнээ дагаагүй. 엘리사는요. Элиша 알고 мэдж 믿고 итгэж 함께 하고 그 모든 걸 보고 싶어요. 갔어요. тэр бүгдийг нүдээр үзхийг хүсээд Илияг тасралтгүй дагсан. 그러니까 그 엘리야의 옷을 가지고 요단강을 쳤을 때 갈라졌잖아요. За тиймээс Илиягийн унсанд өмөргийг нь аваад Йордан голыг зохих үед хоёр хуваагдсан. 그 힘이 어디서 나옵니까? Тэгвэл тэр хүч хаанаас бий болж 주님이 байна? 주시는 거예요. Эзэн тэр хүчийг өгч байна. 그리스도인은요. Христэд итгэж хүн 주님의 말씀을 듣고 эзний үгийг сонсож, 읽고 уншиж, 깨닫고 ухаарч 행할 때 үйлдэх үед 그게 진정한 양식이 되는 겁니다. тухайн хүний хүч болох хоол нь болдог байна. 신헐. 그게 항상 새로운 양식인 거예요. Тэгэхээр тэр хүний хувьд тэр нь л үргэлж шинээр байдаг хоол. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 법궤를 맨 제사장들이 요단강 팔에 물에 들어갔을 때 갈라진 것처럼 За бурхны авдрыг үүрж явсан тахилч нар Йордан голын урсгалд хөлөө тавиад дотор нь ороо зогсох үед 그리스도인의 새 양식은 за урсгал зогсонтой адил Христэд итгэж хүний шинэ хоол. 하나님의 이 복음의 일에 함께할 때 주어지는 겁니다. Шинэ хоол бурхны сайн мэдээд харагдаж байгаа газар хамт байх үед шинэ хоол нь өгөгддөг. 경험한 분들은 За тэгэхээр үүнийг яг амталж мэдэрсэн хүмүүс. 경험한 분들은 За мэдэрсэн хүмүүс 다시 하게 돼 있는 거예요. үүнийг давтаж хийдэг. 그게 음식의 매력이잖아요. 양식의. хоолны утга учирч угаасаа тэрэндээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. 그렇죠? Тийм биз дээ. 맛있는 양식은 어떻습니까? Амттай хоол ямар байдаг вэ? 힘이 되는 양식은 어떻습니까? Тэгэхээр идэхээр л хүчтэй болчдөг 또 хоол 찾는다고 ямар байдаг 돼 вэ? 있잖아요. Тэр хоолыг би дахин идмээр санагдав. 수구를 마다하고 밥을 짓잖아요. Тэгээд бас тэр хоолыг бэлдэхдээ хүч хөдөлмөрөөр зарцуулж бэлдэх болно. 그렇죠? Тийм биз дээ. 주님의 새로운 양식도 마찬가지예요. Тэгэхээр эзний өгдөг шинэ хоолч үүнтэй адил байна. 왜 눈물을 흘리면서도 악기를 계속 연주합니까? Яагаад өөлөн байран байж шинэ хөгжим сурах гээд байна? 왜 준비해요? Яагаад бэлдэж байна? 맛을 봤거든요. Тэгэхээр амтыг нь мэдэрсэн байна. 새 힘을 받는 맛을 봤거든요. Яавал шинэ хүчтэй болдог вэ гэдгийг тэр хүн мэдэрсэн байна. 왜 엄마들이 둘째, 셋째, 넷째, 다섯째까지 납니까? Яагаад ээжүүд 2 дахь, 3 дахь, 4 дахь, 5 дахь хүүхдээ хүртэл төрүүлж байна? 자녀들로 통해서 기쁨을 얻잖아요. Тэгэхээр хүүхдээс ирдэг баяр хөөргийг тэр хүн мэдэрсэн байна. 그러잖아요. Тийм биз дээ? 새 힘을 얻잖아요. Тэр хүн шинэ хүчийг мэдэрсэн байна. 영혼이 태어나면, За сүнс төрвөл, 영혼이 구원받으면 сүнс аврагдвал 주님도 기뻐하시고 эзэн тэр үед баярлдаг. 우리도 힘이 나는 겁니다. Бидэнд ч хүч болдог. 자, 내일부터 집회라고 들었습니다. Маргаашнаас семинартайг сонссон. 여러분 여기 생활하다 오시는 게 빠를까요? 목사님 저기 헙스쿨에서 오시는 게 더 힘들까요? Та бүхэн Улаанбаатар дотроо байж байгаа семинартаа ирэх нь хэцүү болов? Хөвсөлд байгаа пастор тэндээс ирэх нь илүү хэцүү болов?
여러분들이 더 힘들어요? Та бүхний хувьд их хэцүү байна уу те? 여러분 정말 영혼이 구원받는 일에 바빴던 분들이에요. Тэгэхээр сүнс аврагдахад ямар байдаг вэ гэдгийг та бүхэн амтлаад мэдрээд үзсэн хүмүүс. 신허를 맛본 사람들이에요. Тэгэхээр шинэ хоолны амтыг мэддэг хүмүүс 늘 새로운 양식을 위해서 일하시기 바랍니다. үргэлж шинэ хоолныхоо төлөө ажиллаж байгаасаа гэж хүсэж байна. 그리고 주님 만날 때도 힘이 있을 거예요. Тэгэхээр эзэнтэй уулзах үед ч та бүхэн хүчтэй байх болно. 그런 모습으로 살다가 주님 만나길 원합니다. За тэгж амьдарч байгаад эзэнтэйгээ уулзахыг хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь талархаж байна. 이 땅에서 썩어질 것만을 위해서 살아갈 때 저희들은 소망이 없고 힘이 없었습니다. Энэ дэлхий дээр устдах зүйлийн төлөө амьдарч байх үедээ бидэнд найдвар байгаагүй лээ. Бид хүчгүй байсан билээ. 그런 우리에게 새 힘을 주시고자 주님께서 십자가를 지셨습니다. Тэг бидийг шинэ хүчтэй болгохын тулд эзэн бидний өмнөөс загалмайг үүрсэн билээ. 영혼을 살리는 일이 하나님 주님의 양식이었던 것처럼 Сүнсийг авраг хаяжлаар эзэнтэй хоололж байсантай адил 새 사람이 된 우리들에게도 шинэ хүн болсон бидэнд 주님께서 주시는 그 양식을 위해서 살아가도록 도와주십시오. эзэн таны өгөх шинэ хоолны төлөө бид ажиллаж амьдрч чадхад та тусалж удирдаарай. 영혼이 구원받는 그 일에 늘 함께하면서 Сүнс аврагдах ажилд үргэлж хамт байж 힘있게 복음을 전하다 주님을 만나 칭찬과 존귀와 영광을 얻도록 도와주십시오. хүчтэй сайн мэдээг тарааж амьдрж байгаад эзэн тантай уулзах үедээ магтагдан сайшаагдж мөн алдар хүндэтгэл хүрч чадхад туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен.